bebia wo bia enya Ghana ha wo hwe ye no ye chia mo kwan sonko so kra se wie bia no na mo hwe ye na mo nso musua de o na mo di bi echeche mo re esan se ho pressure no aya na esupa minchia kese e de come maami Rose Bona wo Rockland US michia opa minim se sabre we fidie ne da ha wo so o hwe ye e wo kwan sonko so ye chia wie ne ye de motivation eba ye say embu obi enimtia anase embu obi abonfia esanse wonnim nipa na ubu nanimtia no de echina obeye yenam so obeye yie so wonye yie eye nipa bi enenam no so anyankopon befa no so epeja wo nti enne se bia wo wote bia bi mu wo pesuru bi na hu akra bi se bia hu fi ni na asenfutro na oye nenim basabasa wonnim adechi mu asem wonnim ebi akra ketwa na waye ne sa no de echine bi obeye na obehia ne mu a wo so odi benya wo fa ahodie nti ene ye 47 ye say embu obia enimutia eni die bia wo so odi mani pa bia akra bia se oni suni ne ban esi etie bia no buno na echina wonnim de obeye a obeboa e wo abrabo akwantu yimu eno ene ye 47 a ene ye de ebrewo na mi ansa na mema production team mebo omudi no mi chia no mo se nne nkomo na anra ye di ye no be ma no so atwansuo wa be kan yensa wa ha bi boko oje shio oje shio say boko je say eno hit na dia mama no hit no so afi dia wajojo kakra na so kakra te baby eto osoko nate mi fa witness na mi fa na te oh ebia o de oba ya wasre sa na mitio sa na otie o sre sa eti bi twise kan ni na ya osre e de minima bufu onima bufu na mi se ya bi twu so se kan ni na osre mi twise kan bi na wan twise kan David o twise kan da never o ye sure o husband say watch no so se kan pa na papa bi o won de ba ye na o to bo nyina abro papa yi amuchu mi so se kan hwan mo onu no twi mi so se kan na te na twi so se kan na obi o se o mu na obi a o sere o timi twi se kan aha no sere na fie won sere o mu na moti wo say ne fe so na we oboa anya fe we shada na uka yes so musimu jire mo boa yawa na nya jire na dem na musu me de ya jire dem nti na ya jire Mr. Mrs. Nate and I jire de de to soro ha no no Mrs. and Miss Biom hey for AB wesu bu pao wesu bu ma bre wa bre if you say ni na wa bre o say if you say ni na wa bre 2 years ni ma 2 years nkobi wo de ye ba etiefo ni e besa mu hu se ni e dem ha no esitie enra wo a mo hwe ye na mo tie ye no hu se ye ni abra eye Beatrice ode na sem ebeto ye nim so ni kunu atena 19 years ni na fe de ade aware na kodru no ya de turi tache masokra obepo atwahwe ebia na nne ya na ode we fidie no eto ha enne na obi edi dwumedie no adanse a che nti wo pese wo behwe ye na wotie ye na ye bema bi ya bona sem no tofa kakra bibiom na wati ase na yehu bebi a ye de enkomo no eko na omo amahyehe dwumedie ya ye de ebrew aye na nabula kantanka Madam Faustina Derry status kojo sa akwade omo de ko Facebook na TikTok na YouTube enso ye Beluchi ene ne mrantie no em say o me ka say dem ho mrantie na ho no mo doso enti Beluchi ne mrantie ni nyina na nana yaw enso eka ho bi na omo de eko ye social media handles ahodo no enyina mu na omo so nyankopon honhom na omo nim de omo de boa ye be ka sa no ahewia ye si nkonwa wo fom a omo de tai dwumedie na chi Reverend Sia Apai Life o wa ha da na Queen Sabi Peggy enso wa ha na Papa J enso eka ho a ye de dwumedie no de ebremu na se enne na wo hwe ye na wo asem bi wo amane bi na pesa wo so ni ye ncha ye number ni frey ye na ye no eni nkomo 0530 507 849
0530-507-849. Now any producers Andy and Komo. Na mini kind fast funeral announcement we entwemesa senche bia na ye nyina ye beko enra ye simwa ye enne ye sign date to aso enti na edwem ha de on hye tuntum no ahye kokko de on hye kokko no ahye black and white esa se ye nua be ma baako o papa da fom enti ye nyina ye papa ene da fom enne ena ye di ne na awotweda eye Mr Bright Asante Abeye ono ena ye ne no eye edwuma e wo fidiem hanom sei o papa ena efri mo Mr Kingsley Akwesi Abeye oti ase no na dodo na efre no ofo na ena wada ni bonkum eso ene de ya sabe kra de na awotweda na ehye so dadadadadada e wo grow from Tafu Asia ye so kwan no so hono ma e by 3 Stones Hospital ena omudi ye papa ena awotweda enti ye nyina ye pon dwumadie ya ebi madi kan ye wi a yenya ya ka no so ye be ko ne akwakochia ye nua bemma Bright Asante Abeye oni nebusuafo nti ebusua ye mamo hyeden pa e wo sare husem ya atumi irade enchichire mo re ye di fufuo ni beba we yesu wi a ye be di fufuo ye di fufuo ni beba na bi la special greetings bi wo me ho papa panyi bi o se fufuo no no ma ha ye so so ade bre no na ye ni nkomo ni wie ye di nkomo na mu no na ye di fufuo no nso afam bi enra oba ha sei ebi mutie wenra ebi muso entie enne ena ebia obi otie nkomo na enra ode breye no bone tofa ema ye wi ani akọ ukunu so nkomo me de buy nse me ha short na see wadaro nkomo me de buy enra ni ni se ma wale blayo timichenu na meninu atran 90 years ensu se on peso oni mi trambium eni na me de buy adenti na wokasa on peso no otena bi den na waye enti a wokasa on peso no otena bi me nya luhui onu na onu wako wale na on peso ni mi trambium enti oware ye nti na chese ono otena bi na na se bibi akoso on se obi wo ha afi ne na otie o enti chiremu kakra bi na yehu ade a waye wa udi gina so apart from aware ne nko ano enti a wo se o si on ware obi ana wo so wo peso be ware bi wale na minini wo na kasa anyi yetem enya wale na okasa okọ wale ni na minini any problem eti problem na ba ni nyina na free sa awale na osi okọ akọ wale ni aware no osi okọ akọ ware no ene di problem na ba beto mu ntem en na oba ye no boy enkomo osi wo ye aduane kra oni eni ye aduane ma no niama e ho na mpese wo chi ya enne na obi tie o asisa ni niama na ya si dan miesa aduma mimi ni ya kokofuo eni abefuo na ya abefuo kokofuo 3 type different miesa eni abefuo and mi aduane a mi manu a on di bio na wa twutwa na odi ama ikraman mi aduane na mi manu a on di na wa sisa na odi a tu baby a odi obetu mi aduane mi manu a bi kasa na wasisa ne niama na meninu dadan baakom ana me banu zu da baakom ana baako de odi aye koko odi ton koko ana wasisa mi onu mimi niama no ofisa me banu niama no akogun mimi niama no ana osisa ne niama akọ me banu niama agefri ages on da mi chenda mi ni aduane on di on bom akọhuma on hwe mi manu mu biom and ye de asem nu ko krobo omo akoka ni nyina wie de omu se me panu chew ana mu pata nu mami na ye wie ye na ye de mba na chiche nu se ombe ye nu wa mbambe ye na mi sa di ko shosho awefe ana ye sa go bo mama ne nu wo ho nu nyina na ni nyina ye si fridge esi dem watan fridge nu TV watam eko ni dem ho nu mu ana nu ana che o hwi akoda nu mu mi nua mi duane a nia bro ewo wasisa bro nu afri apata nu mu na odi akọhye koko dan nu mu na wa loki nu makokoto bro as moli asa na mato nam na mabeka na mi ni ekoda nu medi onu so be nua ni duane na odi akọhye dem ho nu na odi onu duane nu afra chese no ati no separate na odi akoto no odi kakra esa ana bi wo ho sister bi wo ho nu mu na onu so to niema ya fele teteni ni yile omo to niema eto beti mi ato na china na odi akoma sa sister nu na wa nia na odi amanu na odi onia ni kwon
na wato 40 doku won ho na odi aba na abesa bi na wedi na di aka no na odi ahye fridge mu na odi no kaka oba goto bayile na wa ba nua no nua na odi bi atu odi na di aka no na odi akosi yo na osa di no kaka we nyina ebusia koka ho asem na de ye ne fo so wo ya ka de yo no so fo so wo ya ka ana yesi oba obesisa sa de no ye ba nsu waji atum nsabi ko so yofe sa na misu ko bo mama na we nyira ana ye ba yesi ye ba ofa fridge ni mami ofa tv ni mami owie mi koko fo audi mami no owie obo mako ma oye ni ma nyina ye ko yesu sa wa anya esi dana mu kire yesu ya edi ko ye no na omuko strike ye bisa mom so omuni da de baba na misi media ma bleche ma di pasa se de mi hu se na me ye mi twe sa afi na mo be ba sa twe ni de mi twe na media be dam. Okay yo na oka bibi se okunu no ye chi ne tum den na o ma ye chi okunu no tum obu mi obu ana twe mi so sikan ona o twe so sikan e na o ko report na police for be chi no. Okay yo ene eja yan komo ni nyina me ni me name bitches yan komo ni nyina ya gbo no pacho uyi wa no sei asem de bi o nsem o kan se yakoka wokorbo ni nsem bi ya o kan ni nyina ni tofa ni se oba na ameni no wo no fitita mo ami wale no foforo ni nyina na eya o kan nsem no but na me bra wo ho na mi sata na me bra echiri na me diba bebi ami wo sisi ya na o kan asem na o ye mienu na atem efla o se last year call dom na me bra o kan se oni sprint mami nwale no iti o timi kan asem didi ye mienu na atem ebum but me no me mfa na asem mi kan se bia me bra na oni ni nkan iti me bra be wu echi no still ne sa suban no ewum omumi omfami nya hwi oba ma wale o otimi didi matem aka kire mi se sempa mi soso na me hu ni odi be ye me nya no kure me ba akwada me ni no ye wo no ye firstborn akwada no ya ade na me kan obetimi adidi matem ama akwada no e wa akwada na anim. Okay iti me hwe sa asem no se na niam ase ko e na dakro me frɛ no se na oni miti no first no na me ka say me nya ho ade nti e na wo yesa but still mako ye ho ade so still sa na wo ye enye no na before me ye ho ade no o flare ye busa panyi ba ho e na o flare no e na obisa ne say oluma mama bisa wa asem se bema krobofo se bema enye ho ade na owu a japade ban ana de ban na ye di bema wo oba na wo ne ti no eno ma no ka kire ni se ye ma ohwi na emu umanu na amamle wo ho ye be ye won kwada no na ya ebusia fo asema o kan ni da na ni bra no wu ye nu na ni yire nu gu bra ye nu wo ho nu ana ebusia nu su wo nu ana ni bra ye nu obi fu yo mukrom ana nu akọ wale ana nuku anya ni ho ade ana ba ma no ewu ana ye pam oba no se onko na oni bibi ye ene tina ma okọ ana mini abusia pe ni tuyo no ana madam de ni yire no niku ewu no tuyo ana mi su bi tuyo ya di komo ana sa ase nu mami nu kan se so na mi bi sa abusia pe ni se eye no kure se uni be ma ye adwuma na wawu a ye tini pamu wa na okay ana si an eye no kure sa okay ntina bibie si ntina ma odi bi sa ase mi no pacho to aso brightness nti oho no mo no me busa panyi na ka kire mi se mi hwe me hu ye na se na oba na bisa asem no mi hwe me hu ye na me siu mati mi be bisa no o se an waka nti ewo mu a me fa se 2022 November mu eko ending na me ka kire ni se sisi a mo amenu ya di omuburonya ache iti afu we di ma yenko di omuburonya o ka kire mi se ono wo ye no ni mami ahwe ni mara moa no o de se ka ahwe nyakafo ono ni mami iti me se mi ko di omuburonya ono na no nim na me si yo wo na obusiafo iti se wo ka sa yesu mi ni asem bia ka na ono fa kire na o to ntama eni ho sika na o di suma me ba no e firstborn no so fa kodi on fa sika no ko mani papa on fa etama no mani mama se ni odidi omubulonya no no na kire se mi a me no te no odi niam
Esther hold on say no o kan say bi twa so twen ye wi anu we ya no pacho kasa eti every time no na ma hu say oni adwen papa bia e wo me ho from 2022 e ba na hu ye okay eti saade no ko so a misu ma misa no akiri na ma bisa no me bisa no de afa ha o de afa ha e wo mu a afede e o se ye dade mu se ya na o ye se o bompai eti o bompai na me da ketenu so se ya no di ni sa no di bubo me so se Holy Ghost fire o di bubo Holy Ghost fire mu na eti o mu a di boni no de wa alukodi etu free mu honhom na eti mu no me di boni no na honhom bi tu mu minim okay and am bisa ne say e da ade na oyi say adisa o so o bompai wo dem me kanzo a o say enam say me tu aduro nti e na me o bompai wo dem a mani anye hu na me see you o de ne obeye no ye na utu aduro me tu aduro he me nim na me bisa we so o ye sa ma bisa no say iti me nu ko ba bi kokun obi da na say me nu akọ ba bi kokun obi a e na obetimi ahu say me kun nipa okay o say me ni na tu kwan na me see you e wo mu a o say wa hu say me ye no bibi na me say e da wa de na me ye wo o say me kun na ye den say oni mi antena ye umumi na me say me wale aka ho a onu kire ekun ana o say a me ni sa ba na me say me wale no no me ni no akọ aduro so e di no ko aduro so say ye ekunu asa na ma wale no na me say o e de ben pa na be si me kun wo ho say me ni wo ho a me ntimi wale nkan ho iti na me ko aduro say me ko kun wa na o say onu de we hu say me de no ko aduro so o timi obon pa na na o say o dai no wa hu say me de sikan esan no a me ba be kun na boy bi na boy bi na sem by say o ye so fu bi aka kire ni say o de ni yire gisika dro patromanti so fu bi aka kire bi say there be me see boy bi na sem by okay say onu su ni yire aka o so fu bi ono so fu ono aka say boy no de ni gisika ti so bi asa bi aba e ba sa no me ka kire ni say na say me ku ato a kire nkwade ene se ni odi ni yire ji sikadro no onu ni de no kra bo de akanye nti nka odi nka obeku na twene kwane de nka ende se sikadro kra na o kan se me di wuji kra onu kra bo de se sikane ba fa so wo so na te sama kan so kan se me di ni me kunu no na me sei ende se obi a okọ no kan se ye di ni ji sikadro no onu ni de no kra fa so wo so sen ku a me ko akokun atu a kire eti me kan sa asem no kire no no afede wasisa asem no se me di ni ji sikadro mo me kra nka me kasa o me kra nka me kasa o dakro me ena matete na e wo fie ni nti me ka asem o betimi agidi matem rofro nti ena matete e wo fie nti me o kasa me mfi na me ti odin na me hwe no nti eno nti wanya kwan afro mi so afro so sese onya kwa etimi edidi matem rofro ana obeka mani mu asem kra onwere hu okay nti eno nti ema manya peace of mind e wo fie ho nti god for be ye adwuma e na me di me nko bom a mo so mo persecurity nti mako join omo na me kono night nti ye kwa dakro e na me kono na o pe wa adwuma uko akoya na wo se mimi nti iso ato nti so to e no iso na ye twa ko site na adwuma na akoya iso na yiri nti me kono site ko ni nyina ye iso e na bi sana samiti by fi anajo no mi ba na mbe bi dan na mi wa nti na akoya dugu e na ofre ye ba no so da e dan nu ben ti say hani ha se mo fa na ofre ye ba panyin no ka kire nse bta o papa na o so okọ gold no wasan ba fie o iti sa adi chi na mi wu a enka so okọ gold iti enye onu na ye mbibi iti sese a wa ba fie iti sa adi chi na mi wu a onu na ekumi na won say nra me bisa o sa question we ne neso mesie bisa obi say se wo no yerete e wo mu say akasa wo fie de but umbo ne henya me pese be ka brofo umbo ne henya say mekun okaye o so etina ono no enwumre no ba fie no ofra ne o mane ka che ne say adechi o si mekun o papa wa say mekun etina wa boni henya aka che ne say o bekun da oboa me kan no ye ku a na onu kasa on rekodi onu kasa ni kasa wie na wo sa fe na mimi kasa be no wa rekodi
sa no no ya ade mo record mo ntokwa no ofie onu na record mi ni record ye phone kura mi ni okay nti o record sese na wa record dia mi ka no na wa record na wa catch us obekun da wa kan ye da be na o kan ye na sa awale se mi ba ye no na o catch me se mi si okumi de obenya akumi akasa enti na nwumre na oba ye no frɛ oba ne ka kire na ma frɛ me ba na nka kire no onu no onu oya no godudwo ejuma eti sa nwum danwum no okansa okɔ ya no sa ba ye eti o ba ya no nukura kan se we dia makɔ asan yo na mi ba ye dio wo be ka se mi be pe ohun bibi akɔ na mi ka kire se wo dia wo awu ni se me ka fudida na wo ni so be pe ohun bibi akɔ onu no nu aka ye eti onu ka ye na mi se wo dia wo awu ni mi dida madam e ka se onu na ka ye na wo be fa de hu bibi akɔ onu na ka ye ka ye se konfo be na wo ho a me de mi ko ya mi ba e dia wo be ka se mi be pe ohun bibi aka na mi se wo dia wo ni mi dida se me ka NS tutua ena de oyi ohun kakra na watwa ntro onu no ye ntro oba no be na wana twa ntro o twa ntro kama so oba de be ba de wana tumi twa ntro onua be o twa ntro kama mini mami owo mi no maka se me ba bi bonya mami kama se ma o ma twa no NS kasa na minti o ba bi bonya na ti go sa no anyimire no man ka hwi itimi dae no na de anyimire bi una mi san ko side me ko na esu na atwi itimi wo hon mo na no flare mi bi flare o flare mi wo phone so na o si se mi kan se fi ha wo bai no wo be fa mi hu bibi na mi san se ebe na esi ite mi kan sa no na mi san kai na mi san me chi na mi san mi di phone to record na mi san se o se den na o se an mi kan se wo ba fie wo ba be fa mi hu bibi se mi kan wo yakobo be tua oka pa wia na anajo ni nyina yakobo be tua oka wo be hia wia ketekete Jesus na okate mi nti okate mi no na me am frɛ no na mbisa se ede na asi Jesus ewie eti na o fla mi se yakopon be tua mi ka me sisi ada o yale ana o se an mi koe no o yale nti na mbisa se dinsini na akọ no ho ana odifo na akọ no ho e na aka kire wo se ma be fa ho bibi ana e na o se me dinsini no e na afre no wo dinsini e na me sere wo dinsini bisa okay ite me sere ye man ka hwi e na bisa se ntisisi a odan na me be fa enye no be fa ni padua why dey ma be fa ni padua no e na me se ntisisi a me gina hai oni padua ni simi so ana enye no ebo mi dua kesi mi wo phone so na obua recording no wo ho okay recording no wo phone so se e wo phone so se ye bebo eti obo mi dua eye niam ni saa mi dwen no ma ne kasa ya oka na mi su me ka fa ha oka na mi su me ka fa ha saa na oka ese saa na mi ye atu edro saa etu ma bi e friend titi ma tu na edro esa atu mi bra ne ba bi e friend bless saa na mi ye saa tu wo mu mienu nyina edro e na madane aba onu nu su no kure na o de ni nyina anya no kure na wo nka se wa tu obi edro nkan bi saa na ma ye edane aba ne so na me hu pa na me so mi bisa nzan ti se ne kesi awo kesi mi ni nyina no se ye kohwem na enti saa ende se ne oka ni nyina be sa ba wo so na onim saa asem we ni nyina na ye kodom se ye koka asem no aden na me forso se ye ko ba bi nko hwehwem o se da bi no o se na aden na ono waka se ye nko hwehwem na mi na manfo so na me se ye ho no ye ka no wan ka hwi o se ono kan iti every ho no no me so manfi no biu se we na atwam a sikadrofo we na atwam a wana so me afa kro na ye wo hu nyina akoda bia ni wo kra obahu na obabisan se nate eni ni yere no hwan na di me bab kitikiti no kra no o ti bi fle me da enfi ma o se o de wo ko gi sikadro enfi sa enfi no na me see you man ka hwi ite wo mu a ye se ye besi ye o group adwuma bi a ye ite ye ho na ye wa hata mi ho na ye hata kokoo ite no me fan say last year 2023 October no na ye se ye besi apata a hata kokoo ite apata na ye ba bebo no o so nti ase na o ma ye hata kokoo no ho
ite me ka chen say ye be hata kuku no ye be bo afa no na aha na ye hata no tabia nti ye be ye no na de na osi o mamo hata wo ho o se ye hata kuku na me didi na tem ma omo hata kuku no se wo didi na tem won kofo na nim se ni hu bon na no hu bon kan bisa no okay o mi hu fun we oba he wale no ye po ba papa bia wale oba papa no besi no o ka no mo asere omo antimi kan we kire se de o ye no jai and we say de mamu be hata kokko bia wa se ogu ani mu asere ogu amese na se mo ba mu mafia na me nu kwa wa hon ma on didi ma tem e ke onya hu mu a na o start kasa emla o se medi akoda no gi odi medi ono na ni first born no be gi sika do no ye nko wachi ho apata ne de camera mbe bia o kan se medidi na tem no na me gi okay oko ni papa no ho a o se onya akoda no se so ko a meni ni beda one hwan beda meni mi ba no beda edi ni me first born no meni ni beda agi ni hu su ni ba wa wie school we wie GSS ami ni ya ko ya slami mami mu a na wo ti mi si sada no wie school wa wie GSS ete odi akwara no ko no odi akwara no ko e na mo ba Monday agnes na mo ba no ene na dichi e brother o san de akwara no ko bi na me ka kire ni se akwada na awudi nu ko no oho na awudi nu ko no okoye den wo ho no mra betena fie na se bibi no beboa me kakra na yaye o so de nu ko na me ka kire se o de nu ko de na che se o de akwara ko kire ni papa na che se nyame na me wo no obwa ye wo fie na ni sa sam na me ka kire wa fie akwada no o se akwada no beauty ye aduani mami beauty ye say mami beauty ye bi say akwada no no wale nu ana na oba no ntu papa ntima ne nya aduani o se oba no edi say no ni mi kasa o say oba no edi say o was 70 years into 70 years so ntimi nya aduani ma ne papa obeti nya ya aduani ma o ka so nya aduani ma na boni be na ewo aduani mi a na ma ka kira akwada no se ade na oti won hwe mi se mi na mi nya aduani eti obaji free mi se no nye eti no oye okoja go na se oye ti se mi nu ya ba ko na omu ya na mi family ni amako akwada no wo ena me say say beauty 17 years sorry say ya boni din but 17 years abayi wade obetimi aye aduane ama ne papa enti ade no ye aduane ma ne papa o mpese obe ye aduane ama ne papa enye se ma mpese obe ye wa kase akoda no mo mpena se no ko amase eni ma oje ete ye to ye aduane ma no ni koda no wo ho na ka me tan mo ani obua sa na opese na wa make ya wa se mama bi e chese opese odo ba no kwaji sikadro na me sikadro no be be hu we di o na wo asema okunu ken se wo se ode oba no hu nsuo be kwa akwaji sikadro no kan man kasa o kan say man kasa ode ba hu nsuo ba akwaji sikadro o kan say man ka wi on kan bibia sa man ka bibia sa asema ya ka wi ya ska edro ya asemi a o kan ya sa asemi we ye di ko ebusia na ma ye kwa kan ana ye kokko sa asemi nu ana ye wie sa asemi ten de atwam enu de atwam eti de esi o ba be gye enu na wa benye ana mididu ba eti asema o ka ye nyina no sa asemi ye si konya wo hu e ka ye trase asi ye okay na ti say adan na di problem ni ba bi wa hwe mi ni mi ba enu na edi mi di ba no ona won da mi chi won bo me ko mo ni mi kasa hono de we si sa o na won na ba no ana we ko si o ka sa mi mi si ba go si ka do wa sa sa me ya trust di da aye onya abotre na mi kama se mo ana o ka ma mi on kana mi kama no to en na na one na na man stress levels na ko show enu na ma mi stress levels se be ma do so o say mi se be ma wo ho na sa ware no na ware betimi afa na chi ana umi ti o tra enu to na media ba ese mi mpe ni bio na mi ko mi baby na mpe mi bio mu ase wo na ba wale ase so mpe bio mu ase o ti mi sisa o ne makọ na adenti na o san de ba ha o sa de ni ba na mi mpe no bio mu a o sa de no ko baby se japade ewum o japade ya mi ba na mi ni wa ba jo yen ka baby a na mo be gba apata na se because I want to kan twe no ebe me pese me tie se ya ba ya juma ya si udu mu fo na ba ya fa wi fo aneko ya ko twa kompro be gugo na me fast so na me tu me nu ya juma wa ka se me bu ite me ni wa planet yes no one cast ma baby why you me say da wa fa me wa se ma mo obi say why me yi ya say o ti wa ka kire bu say ha no ba ye na me plan wa se me kire o say ni ya me ti ka sa kire no obedidi wa tem money wa ya ka obedidi matem why mi say ya hini ohini owo krom hokura no edi asem no ma no ene akobia hini no ojo wa ya ka wo sa asem no odi omo so atem ma di lo mo asem no mo be ka wo fie ana mo kwa mo bunufo
omu bu ni phone kwa de o ka se mi ma didi onyin atem obua na oba beke wa nu obusia omu be wale mi wo de na business ready akobia wu kan dio enya akobia no di be wale mi wo be wale akobia no aka obusia ni ka aka obusia o ti sa asem ba na o si o ye na enye abusia no na odi be join se ni se ebusia asem wa ka che mi busia ni se mi umbu wa ka che usu busia se mi bu e de auto ha na obe ka se mi ye abu mi wo bo ho amane obo hwan amane wo ho amane o cha ma obo hwan amane ho amane ti sa onu da le ko trase wo ko be bisa ni se bisa se wo ho amane obusia fi oba na ho bebu no da bi so enya se bibia ho fa ko o di ba ko ye ni bi be ko o de ba ko mi enu bi be ko he be ko na ye be ka se asa we o di ba sa se o ti o mu ade okay me di nu ko e ko se ye ko ye mani dipo o ko didi ye busafo ni mu nyana atem dipo nu kra ye nwie no odwa ni ja wa mu dipo no wa ko dida wo ete ono omu ade ete sa me de ni wasem e ko fie kra ho ye na me kra me nya otan wo fie okay tenta na wo fa ne wasem me se o ya ade bi first bi me ni no wo efom ye adwuma e na kasakasa se ya na obo medua e na odwa ni ko mo ho e na dua ni ko chi no me bra na odi odwan e be yi dua bo no e na me ka kire no se frisista ada no ye kunkura obi nka ye temu asem bi iti so ya ade na me fa asem ade na o kai obua eduabo na ye no kre duabo no ye no kre eso eduabo chill onu agbo mi se hold on eduabo na chill ati mi ono si oni ni bra na ko ye ba ko dani eduano tu so onu ano kai me na obua sa no nu ka chere asemu sa no nu ka chere ete emra ye tu me tu amna no se me di an besisi ma ho se wa twisi ofremu kase e no ko fa sikan a odi ba onu ni sikan odi ko afuom e no odi ba ito odi ba no me kan se dua na ye ko twitwa begu ho e na oba ba twitwam okay e na me hia no e na me gi sikan no free ni se iti me gi sikan no e na me sa ko gina bebia me tu amna no na me tu amna no iti ma ba ko gira me chen ana dua bia fifi wo ho nti o twitwa da ni so o tam abu a no de abo papa no tam dua no de abo papa no ito o ye sa ma papa ni dwane no ko hwi ho o de dua ni di na chi sa ko du ka kwan no o de dua ni di papa na chi tutu bo ba no ti na fa mi da se wa na usu da se na ebe hwan no kula me ba no frɛ ni papa ni nana se mi papa twen sika se o de twa mi mami enam sa sikadro na o se me di akwada na eyi ani ti akwada no su wa fa me hu tan ete akwada no ka kire ni nana se me di ni me ko twitwa no ma me sika ena ni papa na ka kire ni se ofra oba no se e mani na fie ho na onko da police station no ko ye complain na mo bechi ni okay eti oko mande no e blada no mo invite me na me ko na me ko kire ase mu nchi we de anya mu na mo bechi wo fi Oma emechi mi so bi ka se oma bechi mi won fi o e ntro okay iti ohonu mu na mo ka kire papa ni se adan na wa wase ene oba anya asem omukunda o se debi minti se omukunda na adan na oba ni fle o se ni kunu betwitwa no wan hwe asem na nka na o se yenkochi nu o ka kire si adi fo se sikan asem de enye na asem okay ye police fo asem okay e na o se a se wa support sa de a ene wa support oba ne se yemfa okunu ni kunu nu etum ite se ade a ye de ni etum na mo de tu kataba okay udi sign wo ma adi nchim adi anchim okay e na se ade for me se me frɛ obi na ombe belim ite saada na ye free ho no en na dichi e na mo se ye nsamra ite na dichi ye koe no e na me de asem no kotu manum se sei na niema se iko omo bisa no se sikadro asem na okan no etisen o se mi na mafrɛ na himachi aka kire ni se ye hu ukiri ye nti ye fa ya baba konkoji sikadro na me se omo bisa no se oba no de ahi na mo de ne ko mu fa okunu se mu fa no konkoji sikadro na o so onu de manka but o se mi fa ye fa ye baba konkoji sikadro na omo bisa se o kan de kire me na o se o kan se ne ma ndo so nti on ti me fa bi nko ete ye kodu fie no saada no na me yi mini na ma free edem office se mini no wodem ewu koko tam du a me to koko kakra me ko fa koko scan ba e bi am de tu a me ni beti na 5 million na free
2 million na free 3 million na free bibisa no so a o say nye ono 19 years now ne tena ye no na wo wia wo nye 19 years na nye 19 years nye na me ndi stokoko okay enti time now sha say all the cocoa scare to fie na di mfie say oh cocoa is can dey me start cocoa no to be say 2016 mo wo wia wo da sa time no sha say so o twetwe sika na da ben on hu sa fe de o sha say wia ogo wale ya no ohun se mi chicha ni 2 years mu ya nya wale ya no die ye to ya bonus amajalo ye to ya bonus okay last year bonus no buy no na me se me tu kwa na me de ebi no mu de ma no so mfa ma omo wa mfa ma omo sika na aka na me de be abetu ya bonus na ma omo no eno me se me sika na yira yira nti makoye box bi asafada no susu box a shedanye eso okay enti me kid them okay enti sika na aka no me de atum na lucky no na me lucky na me okay oko se ade no eyi sika no se me ko no mama ni sika de me de ma o se fa ko ma nipa no so wan fa ma omo wadi ono na chop money man chop money oh majane sika okay anjane sa ade no o se so kan wa ha se me ko ma ko di 1 week me tu kwan ko di 1 week da o ko oba ba ko no wa di 1 week me ko oba ba ko ho me ko oba no kwa me ko ni ho me ye ma mi kasa oba bi wo ho okay ye mi kasa okay oba bi wo ho enti nyesa oba yi ba mu 2 years ya na fe de monia ma say ana na oba no ho dadaada de bi nyesa oba ni ba mu ha nyesa oba ni ba mu mi na me fra no mi say me ni oba biti obuwa ye ko mi na mi di to mi na me fra no ka cha ni say wale aka ho wan fle itokota kwa iti onu na ya o flefle no na me si an okay so oba no na me flefle okay na wa fresh a oba ne nakoda me ka bi onim ni number kura eni endro so wa fra oba no eni unim nya ma si oyi number ni mom na mu fresh oyo sa oba na onim ni number okay o de to aso say de bi si on kasa bi o kasa no eyi no ho ano ite eba sa no na ni papa police for no de asem no ma say ko kan ofi na ni papa na mu de asem no ma okoye na ofle mi say mi mla na e kan asem but mi ka chance you meba but mi tena say dure ho na mi say da bi obi a o say sikan asem enye na asem no se si a mi mla oho na ye san ka sikan asem na se si a de ye wa asem a obetimi aka na mi nko iti man ko sa na odi frefre mi bra no mu sa na mi bra no mu say ye be ye yiti omumla na say ye eye no bia na ye ka asem na mi bra frɛ mi ka che na mi se o se si aba no still o se ma twi sikan woni so mi so mi se mi twi sikan o se mi di ni gi sikadro mi di mi ba gi sikadro last year June no kra na ka mi ban bewu iti sa niema na o kan ni nyina sabusanfo no beji etum na se ye be ka asem no ye be ko ba bia ko hwehwem ahu se me ye sa ade na ana me ya se mu be ye sa ade a meji etum ma ye be ka asem se mu nye sa ade ni dia ma okay eye ni de meko eye ni efi ho na wo ba sam kan na on tena so okay ito okasa kire mi ana me si wo da bi o ye den kra se sa asem no se ye nyina yanko hu na obi wo fi okra o mbeka se oyere kan ye ito onu na de akwada onipa ne ekoji sikadu ti minye enti ho na ma me pese ye ntwitwa de short e ho na ma wo sesa wo niam free dem ho onu de me niam na ye ayira no ene sika no ana se niam bi so yira sika na ayira no ene o sesa me ni da meji medin hu so beka ko jisikadu me mpe ntokwa bia me mpe se dachi menin beda ma medin hu so beka ko jisikadu enti na ma to freedom enti to freedom ho di be boso me sen o matimi aka se free se February no mo October enya October obuwa ye ko police station no ba ya na otu ye enya October obuwa ye ko police station no ba last year no otu ye otu ye no October na otu and also sha February na also otu ye enya no kule me refi date no mo okay nti en for ba ne de so ba no no okay nti bi osu ukunu tsa ne nyama wo mo dem ho no da ben mi se October 24th October 24th October nti no otu free ye no onko ho na ono so mba ho bi oba me ho so be da me ho na me ka kire nse ukunu na awo chi no tu mu no wo prison mu ho ni kunu be be ma na ono chi no tu mu no
ne kunu na ono chi ne tum no owo prison ho nti so hia anu a onko prison ho no ne nkoda onko yi numra no ne numbeda komo na ede na so o chi mi no enye ono na beli mi but so wa ba fie da bi wachi mi enye wo na obeli mi so hia mi a onti mi nkoto ma se mo mata ma refie o ore fi so da ya cho me ma pe na da bi mi chiro ma refie mo ma mi de o ka ya ma yi na mi ma refie na saada no omopanyin no wo ho a ofisa siade no ga kire mi say omopanyin no wo ho a meko jail it is me wo jail na obeba abeda mi ho me bisa ene agi se bi ya no me ntimi nya no it oba no me ka kire say still me wo shell me mai nti one ne nhia mu fiti sa time na bepem sa brewe me was police station in da jail bi ana actually odi ko social welfare okoka wo ho say o se onu mama aduane a na matwa makrama onu nti onu ye aduane a o mama aduane na me see you minim aduane nwa aduane bia ni ho a minim nwa nti mia obi ani ho ohwe ne ho amanefo da nti mia mehwe me ho na wo ye aduane kakra me ye aduane and wo yi fridge ni TV na kosi wo dem o na dent na wo yi TV ni fridge sa wo ma wo ho fridge no first no me na me koto me fridge na me ka chiro say na goto ukwa ujuma ukwa na uye ujuma se obu ye wo ya ye kwa fun ba na obi akoko no a untimi nya ejuma me di koko ma ne so nti no ni asase ro an mu che oti koko no 1 year pe na o se ono oyale nti untimi nya ejuma no o se oyare anana oyare o so oyale but wo be ma na ne tina wonim so oyare ne yare se me ni no kwa fun ba no se ni bu na me ka di kan okay eti o so ko ye ejuma na ni bu no ye ne ya nti oyale nti untimi hwe ko se anya na uji ye untimi hwe koko no subio na me see na uji na de asa aji mefu na me a me ye ho kure no de ni kan be ye di bibi sa ma to dada bibi sa say na me kire o say fridge no mi to ye no na me di me kan say o so yale nti fa fridge no jisika ye school ben ye iti you fresh na wa ye begum na o to no kakra kakra iti o ye ya ma o di sichire ni gali ni brodo ni nyina ni fridge ni na kan ho okay o to ni ma na be say 2 years 3 years na me friend no say sisi anema na wo to no etisɛn wan flame da o se onya ho faso bia na light base tu be ba 6 million 5 million ontua bi o bosome ai the light be na esi fabra no we bosome so ka sa fa light be ni da o na bosome mu tua 6 million 5 million okay na me ka kire ni say sa wo si ni ma na wo to no so faso bia de and the light be na ye tua ni sa no eye kwa it is sa dia jai fa fridge ni mami gali ne ni ma na obeton a ton ba fridge ni de e boy ka dudu ba wo di kosi wo dem na so oso obua oso otop ye watakura ba yi fi otagumo oton nate oso fridge ni free ni ho say o ti agbo ni de enu na onyan de anu nu gumu nu e na otop ye otagumo ni drinks e na onum na dem ho ko so wo si wasesa ne niama wo ra dem ho mi ra ho so mi so niama wom o to ra ho mi ra ho me ni na wa to drinks no de akosem na se wo ra ho de a fridge ni si wa ba de wo so so ana won so mi ra ho wo ra ho mi ra pa na te opno no ntum me tum pa enyo na ka se me koto the crab me tum enyo no na e ka ebi wo ho no wa bia to ho mu na wa ye ebi hu enese me no wa bie no aso tv nu enti na akoda no ko hwe enti na sa tam nu na wa bie enti mi ra ho no na wo hwe fridge na oso fridge no oso eto drinks gum se nu mu no nu aduane no odisi nu wa so den nu aduane no gum mi so aso na che na wo ji free ni ho no na wo di kosi wo dem na fe light bill na eba na eba sen e ko form eba sen this month cry 1 million and eba no cry 3 month and mo dey ba na wo 100 cedis ai eish Jesus kesi aya kesi ni Jesus madam yes sir the all can say onu watukwan na mi ma ko say ni sky de no ya wo onu mi kwa nyina ma ba no me ba no na onipa ni ho onipa be onu na mi ho ya wi be no 3 days ama ye di ase no pa ko bo hina mo na aka ye di ko no say 1 week ye di ko
police station na ya kwa report wo onu se ukuna ayira akun ayira wo gba ni amanfo no nyina ahia na omusi se wa ma mi na manya se oni ukunu ti ho na ya be bisa na osi ni baby afa wa dum ni phone obi afre ni so a enko obi afre ni so a nko na otwe asa na be bia na se 3 days na mi bo kofo amane se mi hu na otwe asa na wa ba oba ye friend obi sa na osi onu free Kumase Kumase a oko pe juma oba Kumase ha oba be pe juma na osi onu ma miska so na uko minim sa uko ena sa ni ska ponu ewo dem ho nu ena mi bi anu enyi ha be Ghana ena ye dididi uni oyire wo ho ubetu kwan wan kran obe ho na wuni ho mi fa dia wa ma ko hu mi fa dia na me ka kiro se me di sika amafo sika ma ho se fa ma ho na odi nkofo sika ma se okọ ba bi nti je eyi koko wa fa sika bia ma me se wan kra enu te na mi se aka ebusia nu ni busia ana onu busia ewo mu no sa se ne epia busia nu mu onu na me ka nu okay sa se ne epia busia nu wa kra mi fra busia fo omu se oni omuche enti mi ko report na da che emi na be nya se mi na meninu tie na wa hu no a wu na obe ye wa se wa kra mi e na mi ko yi saska no e na o ka se mo bo mi bo mi ko ru da sister mi we wa tra na mi ya ni sika mi okojis gogo ska no ba fura mi si okoji na nim se mi se mebo dua na e dem dua na o se o ka kire ni papa o se no onu na fle o mo se me sika ayira na me onu afle mi papa se obi to we ni so da se ni papa se o bobo e de tutu so de to de so mi de mi wa se ni no de se ni message so obebodua eti mi ma wi ani sika oni dio onu anya nyina na odi hye mi dio mi de mi papa lies wa na hwan lies mi papa lies no do no odi bi Sofia mi nuanu lies dio ka nyina se mi ni no onu yo noa aka ni busia na me busia wo mu a asa se de dio ni nyina asem o ka nyina na o si mi na makase ni nyina yo no na sem na oyigu so oyigu mi so na de o twe sikan di obi echi to baba bro no so e ma twe sikan ju ni chi no oni papa no papa no fo no mo be bo apata no papa ni no mo be ye kokko ni wo fie no didi mata ma mo e fie mo ba ye na mi ka che se ma mo nye etimi pesa na mo ba ye itokwa na mudi be share mi kunu to se mu na mu baye na o ka mi wa asem kire ma na edi tokwa mu amanye asem bia no eti ma mu nyi ana kwa mu nyina ati asese o mu nyi ana papa ba ko no ninu baye no de onu de o se o be ye e na nu de o ye mu nyina ja e na mi so onu na mi tutu bo abo ni se jai e na onu so o ye se we ye dai mi tutu bo abo na ototo to so on China mi pesa eti bona mi tutu bona na obechi mi na obu mi han bechi o mi kunu na obechi mi bu mi ebutu mi abubo maso ebia mi tufo ma bubo mi sa na mi sole ya eti mi sole ya na mi sa ka je papa mi se papa enya ufie mi ni mi kunu na ne fie enya mi kunu na mi di ya ade no sa mi kunu na esi apata no mi ka hu wuna mi si mi pawo wo fi apata si eti jai still na papa no eye eti papa no ye na mi sata abo se mi de be bonu ana no afa de hospital sikan no na odi ba mi so na mi di joani eti enya na ofa sikan enya na mi fa sikan wa wo hwa na papa ye oni ne ba ye ya wo twen bo o to boba boni o ya ade mi na mi kere ka se mi enya mi fie o say enya onu ni fie enya papa ni fie enya papa ni fie itu betimi afa boba atoto mi ku fie ana mu ba ya ade na se mu ba ya ade na mu di tokwa akanyete na mi se mi pe omu nyina jayu dia wo ko anso be ye enti anything na mi so mi fa abo se mi bubo no o fa boba be se abuba no 4 ndi bon se jayu mi pe eyi me bi sa question bi na te den na ukodi sabio wo yiri na kosio tuntum won komo kire wo nua ba e ma wo nua ba e be ka kire ne se wo se na kosio tuntum yi echi nsuo sa ade na ukoka sa asem we kire wo nua ba kru wo nua ba kunu kra ye wo nua ba anya me nua ba no na ni kunu ani onu na be kan ya tu wo nua ba na ka kire no bi madam me nim sa atem no kan no emro ka mu ka sa asem no kire me no me frɛ me nua ba no ebisa no no se oba be bisa no se wa ho asem no nkwara anka kire no obebɔ no dua obebɔ wo so obebɔ no dua be bi ono oni no ka sa asem no
na duabo no nkyere enti bi wo hwa asasem we dudu we wakuma ne kunu ne ka asase okaye se mi husuo o se so babisa no na wa nkyere papa bi a mi husuo ma ye di mi aye di chase so ye di mi ye da mi yo ba fun oba papa bi ba oba okun so na oba ye so won frɛ ne da wo so na oba wo so wa frɛ no mi frɛ na mi frɛ ga na ga ni frɛ ga sa mu na mi ni mi kru ye adwuma wie oba pepe no se mi fa mi ko sa send free ni so na mi ye mi homework ya ka mi kru be pen onu ti ni baby na mi kru be pen na wo se enye onu akoti mi ka sa asem se kire mi unya number no we na wo fa ni phone so na mi frɛ wo fa no phone no yo enianum eni adofo enkomo no mu ede pa na ye beto aso na ansa na ye beto aso no ye kodwa so na yakwa akoton ade kakra minia ba nana kunadu wa ba ha sei oni yen e ba bedi nkomo na ansa na nana beba no okunu ne yire no mo nkoyo ye beto aso pa nkomo no ye toa so ye ndi kan emfa Akoma FM fufu party emfa embremo yaka cha mu se memenda 10th of August 2024 ya ye bedi fufuo ye bedi fufuo de ohia ne wayewa ye no pe na wo hia se od beba na baba bedi fufuo no afiye mu nso na Akoma FM ye di yen 5th anniversary che se ye ba ye no ye nya 5 years na ye di fufuo 3rd edition ni ai afiye mu na wo kan onsa nyame aye bebre amaye pa enti no ye di fufu party no e ka ho na ye ewo Kumasi Askwa he ya municipal assembly ho na ye fufu ni aye de kan ye de toso mienu de toso miensa na afimu ye baba ye so opesa oboa ye ewo kwan bia so se ni afi bia adofo mo boa ye na mo afra 0209119090 na muni yen edi nkomo na maboa ye minia nana boko de Aunty Bea nyame adom ye de nyame ase ye de nyame ase papa nkomo ni mo de asofu mu adwuma ye o enyo sem kotwa adwuma de obi ye pa ye dunia nu kotam ko dabi erade ma ye ho abotire erade ne ye bu akopa cho ye nkodwa so medase yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba Akoma mu nsem dwumadie so ena kwa ye wodai de medofo na e wo se ye ba na ye be ka ye ho ne ye gugu ye nsem ne so ansuo esanse obi beko obi beba ni nyina ya pomde mapaya se wapomde ho nsem enkoyi a dwumadi aye ya dede da wutie untumi ntie da bi da esanse apomde mapa eni asetena pa ena enam enti Akoma mu nsem dwumadi abre bia no eya menka se ye tuatua wasoboa ena program na ye de ena mo de aduro be wura be ha ya adwen aha e ka dwumadi no yes because ya ma me kaiwa Aunty Bea obi kura rate mi fi se yare oho dabi rate kura hwe se yare e wa asase so ni padua obetimi dia ye adwuma saa titu ni adrobafo no eni magazine no no nyama was me enye saa de me no mo a chale ka me menya fete saa ho me no ma me ho ye den enye na ho ye den e nyame ene boa wo enti wose se wo boa ho a ne nyame nso de bia ka ho na ye kama because what na se de bia say wa de open na abaye ho a e kwa kofa problem e de abrew eno nti edu ya wada say ya ne aba be wrem ne ene wakasa afo apomden ho ne ya kai wo say engine ne kura wo no e wo so hwe ne yie se na be ya abre bia no betumi akọ obetumi aba Aunty Bea ne entisa kane no o se wo bi yi 5 cedis simple ene se maka wa na abro so 50 Ghana wo ya masaje na efato nsio no mu a wo ho eye ne se hwene mu nwi ene sika pay ya obedu fie na honam nyina ye wo ja eye bre enti wa prepare wo de so ati ase wanya ahoden udi pa no wadi ni yie udi an wadi ni yie ewie kwanya fufuo bi no wanya ponchi ye guso ena wa watu botomu a enya obi na eto ama obi kura ekotam a wonhyira ntimi nkyere na ma wo pe na ofere wa ye adwuma ne kodidie obetumi adi enti na make for 3p garlic mixture edi amount se edro papa ba ko a abekrom ha ni pedi ho adanse 3p garlic mixture yaba ne ye kan se a unhu medofo gise wakoto edro ni bi na wannom eno na abehu se edro no papa pa ewo ho eno ane 3p
garlic mixture je number no e bia na wo tekam wo si ana wo number bi Fred doctor ni eni nkomo eni ye kasa for stroke ho stroke ya de boni o stroke e ya de boni na da bia me kasa yare a enku nipa Fred e stroke okay yes emotional damage no eni ku nipa be nye sa stroke na nkasa na ku nipa ntenten sa wo hwe first na wo sitie na de wa ye na enua eku be se killing you slowly na eku nkakra etube hu ana de wo se ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 stroke yo mo hodo mienu ye wa ischemic stroke and ye wa hemorrhagic stroke ischemic ne ya bra o se akoma ne pompi moja no enti e pompi so a nyame ya akoma ne se e wo se moja ne bi ko ba bia e koye adwuma enti bi ko wa adwene mu e ko adwene mu so a e di nutrient ene e ko ma adwene e di oxygen ene e ko ma adwene no e di glucose ene e ko ma adwene no o se aduane bi a ye di bia sugar wom e ko du ni paduane mu a enye sugar biem ye fra no glucose tina tama ne e ko skru e ko mirika wi ane ama ye bia tafre no e glucose e sugar biem enti se emoja na ntumi anko adwene mu anko mo ne sa niema hodo miensen a na nkomwo na wa adwene mu no ahoden no omo wo no hormones no na omo wu because wonya mframa onya nutrients onsanso enya glucose enti ebewu akwesa haban a ungu sunsuo ebewu enti se unya ischemic stroke a wontri ni mu asisi ti sa komane pompi moja no a ekokopem na asan etie bia no strade bi na hye baabi ane moja bi na aboto hye baabi enti ekopem a enya kwanko etubo se akogu eche na asasan afena adwene hu na mane etu ekoba saa obo se adwene ne ema ewom na hyase eda afeka ne no wo ye bibia otumu se ekoso kama but afebo se wo do nsa so ade mu na ehia onte because adwene ne beka cha say we ehye ba wonti biem wo hwa ade a wonhye da hu ne yie te se kane no wo no obi ka asema wote ase pa ba wo no wa confuse asema mo ka no wo ka ragaja nhye asem na nipa ne de na wo ka no no ono so de na ma bi atafo so tafo asem na mo ka wo because enkomode wo adwene mo dent no wo ye confuse afi wo se wonante ekura ye den untimi nsore nante afobo hu se empabo ahye wa ewura unhu se aworo medafo stroke ya de bone ena hemorrhagic no so ye bra hu se moja na kwa akopem entumi anko but akoma na pompi moja na wie e wo se kwan na dwuma enti moja na the force se ebetwie fasa entini no a emu asisi num enti ebema entini no ayeyere na apai na enwunu egu adwene mu ne moja enwunu gu adwene mu no enkwamwa no won beye dan e the problem e ne bebrew afobo se wano ayedududu untumi mie wano no wakasa enti ati bi omo munya hemorrhagic no omo na omo seta akasi so no okay yes wanya stroke na no aka atum ntimi mbie na no otimi na no ye na aduane edi agese ye de atrepa wura nanum ye biem kakra ye biem ne ehwie kokko nagu enti obi a wanya stroke na no aka atum no nyese sabio na ye de nam superstitious belief utu se bibi na abo no na aka atum mesro entisa P3P garlic mixture no ebra wo ho odin na mo ho ban enkosi brebi anya me na batore nsade afrew me ka che se stroke enkun frede na emom emotional damage no ene bekun because kane na wutumi ko wutumi ba dio bia wutumi ye but wo hu say Aunty Bea na gina we obesi I see you don't see me me hu pa so mintimi nkasa ho na wura ho ni sugo be wura wo saa opese wo kasa untumi nkasa won sampo ade be so pay mu atwere no wo so eti untumi ntwere mpo na adekro na wo pese wo ka no enipa ne hu sebi odwonso de wa untumi nsore nkodwonso wa kampa so toilet de wa untumi nsore nkọ toilet wona didi mfa ncheme man kan saa hu se ne sitie enti wo hwe se de ye dodo wo
we be fawo na we sebio we be pepa wo ho na we be yi wo to no areho na eye wa wreho ye de no kora brewo a untumi nni eti saa ya wo no saa wreho no ene ku wo mu enye stroke because stroke enku frede obi tumi nya stroke that them 7 years obi tumi nya stroke that them 14 years se ku frede anko wu dada but ehwo wreho ene ho yawo ene ku nipa per 3p garlic mixture no medofo na emo ho ban free sabre e bia wo hu ne ntem ebo nkaye wedi so sha say you wisi obi kan asema no why confused o nse da ntia se yie wo hipadua na wa na agene no why dududu wonai wuntimi maso maye ni nkomo ye number ni efre doctor sisia na ye ni nkomo 3p garlic mixture number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Doctor Sisia na no enim komo Bora Pharmacy Shop eni ba bia to bibidro bia wo do kwa wo say o per 3p garlic mixture o hwe me onua TV a ene da TV no so no say ya na tie o hwe me wo online so e wa Akoma FM a ene da ho no sa pepepe e na etie okoto na nti say ya me pa chow enye 3p me yensesa no emfa mawo ebe den wo hu say de eye media eye stroke e na ebo me nka ye no wona na ka ne wutimi maso na wuntumi maso no aye titriti aye dududu empa bwasho na ewura wonte wonsa mai emutwetwewa wuntimi ma wabeti so okọ wuntimi ntwa wanu mo aye dududu wuntimi me wano e na wakasa oketre mai wuntumi ndane no obi kasa ho a onhyira nte de wo kana siye onte ase kwa chiri o kire wo de ye no o se da bi de wo kana nye no kora na wo wadwen wo so stroke etimi yosa stroke timi ma wo ye tebo ase wo ye dizzy so ho wo ye basa stroke etimi yosa e manante ho ye wo den intimi dofo entena se e ma stroke e meje wo e moso die ne kofa ba wo ye kase bebre ama na boroso a hwe wadidie yie anadudidie emmoa wo enam wie bebrebe emmoa wo akanfo kasa ukoka wose ya nti ebewu nti ye nda enso owu obasisi ya obedwane emrika obesom no wonche no esrew sa kasa re yeta aka no jaika nemwaye yebewu nti ye nda o na menwene me ho no wa hwe enam no wa chikohyiai be de wo ho mesrew chia wano menka se jaire kora but ye nenkakra anadwo ade asapia mendidi ne bedru baabi no ebe ha wo health wa pomodem afobi so ho no mo a ne mfie ne kwa animu no na kwa kofa stroke e de abre no ti ne bre ye so wo hyase enum 3p garlic mixture afobi so de eye pressure ene diabetes a won hwe empe ho aduro se 3p a ebe boa wo because diabetes ne pressure e di stroke ena enam se wonya diabetes ana wonya pressure so benya stroke no e wo soro pa obi nso de esebio ensanom bebrebe ene asofo ye kogina so dem a ensan wo koka ho aso na ye bibie wo ho medofo obi create me quotation kire wo se ye nom so ye moro ya botre oyefunu yare ni ti medofo emma unim de na ada jai untumi so ateso kora ye de beka to se jai na ebe boa papa ye de ko twetwe no asi ye number ni Fred Doctor Sisia ne no eni nkomo number ni 0248 92 8824 kuma se boru akwale na heba Dani heba Chris K heba obenya 3p garlic mixture hofo nko Abet Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gapson Pharmacy wo ho Momuni Awe Enterprise ewo wa bebi a cathedral ne wona wo fa kwadwo heba Temale bebi a electromat ne wono ena se wokọ Accra so a okanshi Kings Walk Kopsam ena Angel Heba Ekus Pharmacy ewo Ashaman Little George Tema Community 5 ena fe Madina so Health Alert Clinic wo de bebi a to aduro bia wokọ ha wo se aduro da TV so no
twa fa to phone so o kwa ze bra sister yimma me wate na me nkonom ebeboa yakopɔ ya adoma da sene ye be hia ye da se eye akoma mu nsem dwumadie na waso eguso a wutie na wo hwɛ yɛn ɛwɔ Onia TV dwumadie eba so adwada ekopim efiade bia ebra about 12:30 ekopim sɛ no miensa ebebo ye kodwa so saa na ye srem aye ama munyi wafidie no efri ha esan se aboafo no na da ne da nyina omoboa ye ema ye bodwumadie ho bra enche bia mekomi piesie ka echire adantam ma bra ho na oni yen akwa akodi enkomo biem ewodwa so na ansa na no mesrem adofo no bi birthday messages a ewa ha sei no na yemfamfam na maabna emboaboa no ho no nsan emfa ye enko edwa so ebiem birthday a edikan no ekọ Deborah Pokuya final year student ewo Rioso College of Education wey efrienia bema Maxwell Afedzi a owo TV3 o se yemfa sa birthday dedication ni emfa ma yenua ba Deborah Pokuya o ye final year student ewo Rioso College of Education o se oma awodapa nyame enhraw na onya okese de to so biem ekọ ama Sandra Gasu uwo Reddington Beach Resort ewo Volta region wey every warrant officer class 1 Ebenezer Saki o se oma awoda pa nyame enhraw na onya okese yesaya ko Deborah Pokuya de no so bi Obeluchi Deborah Pokuya final year student ewo Rioso College of Education Deborah Pokuya wey every yenua bema Maxwell Afedzi a owo TV3 o se oma awoda pa Deborah Pokuya o ye final year student ewo Rioso College of Education efrienia bema Maxwell Afedzi owo TV3 enkran o se yenre show awoda pa na nyame enhraw de to so miensa ekọ Antina Dodowa mamodi ni ya na odi acheme Antina Dodowa o ye Tapas 90s year group no member o wotema wey enso efri unia bema ene wadanfo Justice Opoku ono nso se yema awoda pa mabra yenkodwa so Pacheyo. Ebusa ye kodwa so power specialist herbal hospital ye kanfo e de amao. Dr. Akosia Edoya na kache eni akwa akopie. Ya de wani na ho ne ebuko ofo no e de afa na afa maame e de nupa ne bi akekan ye na ye yade no etu e de afri ho. Kumasefo mu gitwi ene trede e de mani ehyemu e wo fe yase leg bosumuche kwantempon ne so. Wa mo ne Jasbro filling station e na ehwe animu. Enkran so eye kwabenya Pokuya say ACP kwantempon so ye na agegefo so wadam he me pa cho kopa wa ho wate na maame no emo mfa na edro ni bi enka maame say edro bi ti say edro ya heba mala mes malaria any fever no ebetu e de akọ hebatin heba mixture ene ne powder ne so abuse immune system no e de ma jirikaji no musom kofke no so ewa a ewo wu mu no wo bon wa kuhu no eye kofke no ene beyi ne ho yanu mu bete ami etimi adidi ama honam no aye kama eye dro ya heba tonic nso ena eboyen ba bi eto heba dro no ya no ebisa no apabi age anom 0244544422 0200383831 Asanska University College of Design and Technology. Wa musi ni pabayeden wonye ye ni pabayeden ena won konkan. Abrabo ye boy wan panim die kakra anka ho ya na ukachi. Ena so kra de yesi bibia aya abefu nti Asanska ena ema wonim die e wo sa kwan so fashion design. Ebrane fanim die kakra enka ho jewelry design, product design. Eba ne digital media and communication design so e Asanska ena mo de sa dwumadie no eso mo nyame adoma July yi e ade se admissions no eguso a ekoso nti wani je ho se wo pe diploma degree and access certificate the free Asanska for ho a aya ko hu wo mo no mo ntimi emo 0540124400 Dank Herbal Complex Limited and so say enemu nsaya de enke yedidi wi anase afiechi wo hoi abufunu ni ho woni oba no ehyiemu awie esi den ne ko wi akire yade se tese Dank fo e na ema waduro na enemu nsaya de no eyi ne ho
wunim dada syphilis ni gonorrhea no eje ayase ho bosho a e ma wonkomo enya akono ene wo ho efese den na ahemfie ho nkomo no enkoyi a entumi moa enti kopedro ni bi eno ate na bedi asem ni wi a wode asase bede wase wo mo opechi number 2 Kumase ha omo Beni City Life Hybrid School honom 0244017556 Covi Organic Tiger Nut Extra Powder atadisam ni o eno ena no pa bia ye breakfast ne ye sakakra e de afra na afa ye num kafre katcho ye tisigu ye num ye ahoden papa wo de wonya nkwan ye dwane kra ye sakakra e fafra sanse ebo papa pa manipadua no esipicita me pacho wuntimi famfra aduane bia nso a wutimi sagu anum sa wo wi a wapade ye emu adwo bi na wo de a wo hye down na chese eye adwuma enuane no ahodo nso so ebi ewo mti wudi a ebo papa pa ma nipadua no eye guy for 0505408862 na ekopeda call before edro ni bi eto yakwa Royal Homeopathic Clinic medofo wo mo se ansa na baby fo behunu se knaman na mo ede no na se kura bi so fo ede kodada me pa cha wunti ena omugu so omoye promotion no won se enya ende ye sansa wunya maye we 500,000 titi wo sika no enedie no 50 Ghana cedis na wudi ramu wo Royal Homeopathic Clinic for akache me pa cha 50 no package se wom nie consultations ahodo a wo be ye eka ho bi labs aye kwotwi moja ahwedwo nso no eno so eka ho bi diagnosis ye be miemie nipadua no afefe wo ehunu se bibia hye yie no eno so hye 50 ni mu bi ekoba ne se honam ne twetwon yenya wo massage na hodo nso Royal Force for 50 ne bra na ebeje sa packages we ni na nemom ya hye ne nso se edura doctor no ede be ma ne de ye ton ntu pe kakra hye wata so a ebeboa etimatim Munich Junction eno wo ye adwuma Monday to Saturday wo mo etna 7:30 am ekopem 7:30 pm tibra bia obetu awram bia no Royal for ene wo bedi enkomo 0242951005 0204496212 na ene Royal for enkasa good morning heba mixture eno so eyadura no pabia no ye bubo bi pan agwe nipadua mu na afei aboa yen maka to say good morning for edro no wutie yen enkasa me dia menyare entisa announcement we emfa me ho me pacho wo mu a eyare ne wo mu a enyare ni na no ubetimi anum bi na wo a wonyare ne kra de kopene duduo mu first won pa no etifisa sanse ansa na yade ne beba no na good morning na dikan yesiesie hopa ama bibia ayekama doctor say ene nkasa ne pe edro ne hunimde 0246594117 3p garlic mixture enche bia na yete se wo mo ne yen edi nkomo enema 3p etumi eye ne bi edoso stroke yade ne so eka hu bi nti yakope binom na emo wo pa ma ne ma enkoye wo nipadua mu no enyi emfemfiri ho hya ne nso se bottle no garlic kokko eda ho a eya hyenso de 0248928824 0201000021 grow fine mojadro ne so eboa ama ye redie no aye super aye kama aye bibia chese esiese onipadua nankasa ama onipadua no aye fine eye grow fine herbal tonic no ena eboa wo ama onipadua no aye kama wonpa ho asem a wo kohyiamu ewo digital herbal clinic Kumase Amekom runabout ho ena edro ne ye kwakofa ne duduo mu ato eno so ubehunu se omokas ne bi ena mompoma nechi ayasuma oba no nkoto bi emro sanse siese nipadua no 0244596535 afei agbozo herbal clinic nso eboa ama ye yade bi etese typhoid fever enemu nsayade junsomo de ne sisie na ehye no emema no monso monkomo na enye de no eya agbozo herbal clinic ena ye de sayade wani ni na ekono aboa ye Kumase de chamso old insurance junction enempeni4 esinkonya omoye adwuma 0553417752 na ene agbozo for enkasa Poza Travel and Tour Company Limited and so eboa papa me pacho waji visa dada na wo pe wo mo betimi abo na ticket ho nsem na ye krabehwa eye Poza for ne de kwa akodan wo mo me pacho international any domestic airline ticket ni nada ade so mo ye bi e wo makache no achi yenye hotel reservations ahodo e ma wo man Ghana mu enkofo aman so eno so mo ye Amenase First House eno no eben Matthias Junction so amemazi Kumase ha 020521
5495 and also say 0504256360 na any poser for enchin komo charistic ventures and so ed Zahara nupano abedjaman so edro ni ye papa winti ewo mu short said ye yade no esitie no wo bosu tew na wo de ache Zahara for na fe ya pebi ede amount enti ko hye yade no mu said ye tie na ye ma Zahara herbal product ni bi o kanshi drug lane e na abenya ne dodo mu atoba ko anamienu de for ni chemu herbal shops bia eben ho chemical and pharmacy o my Ghana mu na ye mo 0246348334 0248569335 mama yo yada simap na yetwa yenkomodie no eso Akoma mu nsam dwumadie na mo hwa yen na mo tie yen Akoma FM enne yeni aba bi enra obaye enne ni kunu abeka yen ho na yeguso ayebo enkomo no na bi ansa na ukunu besan ababeka yen ho biemu no se wonkomo ni nyina no o ka akosisei misi se na oni mi eye ko ba na mi wi awale no enya ade opemi enya ade opemi biom na on bie na ni so anka eto ni mi se ya na miama family miama na mako enti mi ho se enya ade opemi biom enti mi so ma ho mi wale biom na o papa no ma me pene so se obeja ya ware no mi wale ana mi hu se miama akoyi amitimi anu de na me say wa bo mama ne say aware no ware biem ma bo mama ne na omo se den onu na omo agi antu esu mi na mi ti awale no ana mi si se na miama akono mintimi biem unya boy bi nhye baabi na boy ni da manya boy bi hye baabi a owie mi aka mi fa nsem no ma o say den mi si manya boy bi hye baabi a owie mi aka mi fa o ye den a owie mi so ana oye bibi mami aka mi baba mama enti nye na sa o nice bi so we dabi because I say senya o sigina o ware biem no me se emuti ana meko baabi ana manya kwa ba wale ni muti ana manya kwa ko baabi ana mako baabi na nye se mi wo ho na mi di ye bibi na se ya de be me bi ani be dabi na wo hwa wo mani nti na wo sign no kunu nti na ware na se na ye siesie mi jintum bi onjintum enti wo mpa ware na den na wo demand e den na wo pe wo be ma no ho mi na ye adwuma enti mo yi mi chefa mami adwuma ben ti chefa mi na ye kokofuo ni abefu enti mo yi mi ni afie esi dan miesa enti dan no onyi sign na ma wo edan miensa na onyi sign na ma wo edan miesa ni muka baako muka ne ye de kitchen onti obi afa tutu obi afa tutu na asase ni ana koko no so musu mu ko wie de mu di be ma eni so ye be che ni pepepe na wo jai na obetimi atena fie ho metra ho obe den atena ho metimi atena na wo kofa boy na de naba wo so kofa oba wo fa na de naba ho bi metra na me say wotna no na okofa be ma wo fa na de naba ho o mi fa be ma ma ho obeko koyo beda makoyo na ma beda mi fa be bi enkomai unya baabi hye baabi bi madam mi nya baabi hye baabi a aka se ni fi asem no ni be ka wo no se afini o mami che onye we aka mi be ka na ba nche ne hawo so no wonda ne hawo enye se ha mi bebre mi yo ba kakra enye se ha mi o mi yo ba we mo tu bi afu so betimi aba baabi na bi a ni wo se na bibi ba ba ma adwumi na makoto chi bibi e bi asem be ba nti mi mpenisa me say bana ukunu ne wonda ye fiti October e ba no hawo ha mi o ye sure enkan kra baby enkan o hon twe kitwa kra ye mi bia aka me kwa kofa baby se twe wan ka be fa wachi na obetimi afa na chi anything that go say enye mi hwi no nti wa twe wadwume firi so atwumi firi so na te edie pa na odi aye oyire a chese chinchina chi o se aware no ware biemu minya no hi onu amu e na oba na aware ito na debi o ka so onu amu na ba na aware sa aware ni pa mienu na kan so nu na ba oba aware it se o se aware nye mo no nti o wale bi mu a we se by force bi ani na wan kasa pa no o pa aware jaye no onu die se
awaleja ide wo ho nti so oja ya mitimi for so nyo no ne de na wo ka no me say wadaroma wan kasa na ate a woni na 19 years ma wo for no anka wo so power jaye David nti 2% ka yenye dey oh me de mi say mu nja ni say ana mu so no na so ojai nti mitimi for so no say by force won ba wo de nka won power jaye no aha wo pese yen but ono awale no amini no ti no no wa now sumia say menini da no ba flame na ma sole afri ni so na ma call receive call no na ma sa ba say menini ba da bi o yes ade e we he minim na mi bi sa guma ni ma say afa kro no nyina enti ono ama hu say bebi adu no anim gua say no adoso enti na o jai say wa guma ni ma say enti ono ama hu say ni o ye no okoka asem no kire nipa no mo na etiri ono omunya ntokwa na no mo sa de didi na atem na o se mi na maka kire wo ono ni omukodi nkomo na ehu ba oni omunya ntokwa na o se mi na maba o mama mi ni obi adi nkomo na mi sa ni nko ku nti wa bo wa se no mama ne se oyire osi won ware biem na wa aha na mbeti ye na wo de wonim so osi won ware biem David aha na mbeti ye adi odi ye mi e adi odi wale abi odi ye minu e abi odi wale ana na te wo bisa wo ji so odi ano na se si awo se me de wo ji sikedro wa ko chi mi akotum se me twitwa wo it is ono amo hwe abi ameninity a me de ni ba ye sikedro no ana ameninity a me twitwa no akunu ono ti na oso ojai o mbo na konhoma aha na o ma ne ye den na didi me ma na da na mande no be furu okra bisa se ho ana ma kwara no aduan wa obwo wa mo mu hwi mi ana mi bre wo mo wa mo bia wi wa ma chop money wa mo mi o ma mi chop money da e wo ma se bi wo anyumla no wa goto bofrot no abeche mama kwada no mu okoto dey bofrot no wa dey no wa chem no di half ama we no di half ama kwada ja no pa copy anyumre no di ama mu e bi wo ha kwada mi e no pa bia mi mo mu 10 cd o ti wa no ope kosua uto one chip what we say o best akaka no anya 5 years obua afọ na wo 4 years epe ya no nya 4 years so aduane manu a obua no o se opekosua mi ko to wanche ma akwada ye to kosua tu so manu o ka kire mi se we ye aduane amato ma akwada na mi san se ye de no se ye bin eish obua aduane na tie no mi na o no ka kire mi se anya aduane de ye bin ana mi se nya aduane ye bin ana anya bin no aha mi am discuss aduane no ko so go to aduane 3 di amakoda nu you as talk 3 di ama we ni se aduane go to mo amunu omo be di akosi omo di na no panu ya wo ho enimle wo ho aduane go to mo amunu ya be kita omu ko ewe anana abe no wa first kana mami nya aduane mo mu na go to mi se ye bi na wa go to mo mu onu na ka ye o so di be she mi se mi na se bi oni na o shosha ho onu na ka ye say me didi a me huhuru chensi mu aha o se me didi a me huhuru chensi mu enti o pesa nka o didi wi na wa hohoro wadiem se opla anopa na o se rubber go abontin a obie mi net gate ni se ya no dia kogu ho no aka net gate na go o dan na wotu akode ai opla rubber na no akobie mi dan no dia and the rubber na ye fiu dem ho na pie se mi na me no mpia wata ogbo anu pure water any na odi agu o cheni demo no ajaye ti ewi na wa pra na odi abagu on mi se mi o bo mi ku okomo fridge wo mi dem e na wa tan ko si mi dem na odi pure water she mi nu wi no sa di asu no se mi ni pra na wa ye ni den ma sisa gogu ni den na nu wow edi ebiom na ye ma ye den edi ebiom na ye awo ye abro amadua ena abro no mi enyiye ena okotwa abro no ena mi ba ba bisa ne se anopatu so ye solo ye na mi fra no bisa ne se nti abro ya okotwa enyi obi a wo so ni o papa ye fu saa na modua abro a se ne ti a mo twa na behwe kwasi asem na o ka twa wo ya bua pa asem ko je mi se o de ni kofo ni ada dem bodam me tade a last bi me tu kwan me ba no me tawura me di dwale no wa twatawo no ano madam ebro na mi ko so ni so be twitwa mi mata me tawura me di dwale no wa faces etwa tawuro no ano minim no de kwa akoye iti eba asa no
me bibia me de che me de tu de you match out ara no me de go o sa mata de e ko baabi akoye ade bi fi se o ka kire obi se me nyakopon na di mechi aka me wu de dada bi wow ene de mi no you see all the truck me ya me di ko afom ni nyina egu mi dem iti anopa me ko afom na matam wo dem wo me ma go twa bia ba nia ama ko na adiem o se ma me go twa bo me ko twa bia yo obe twa mechi nam na odi akire mi eti ni papa ko sia no ye adwuma no ebro no be ya na ma ko twetwe na me ka se o ka se ni onu ko sia no ye adwuma no na wa ka se ni papa wow ete me frère wadjofo no aka kire omo se na aba ye bae no niam se na oba na ye abro ami na omo se mi nkotwa abro no mi video no na mi famra da ye beba no na mi famra tu ko try mi ko try okay na ye ko ya asem no amaso ti niam a o ye adan na oba ye no bi mo se asase a wo chema no kokoo no utwa bi ma no afa de bia kwa na ehye na wo ye no o titi so nti na de na ye kete enye sa na bi you kan sa o de den na eche ehye no ma o de fires bi ba kotu eti na okọ anama de akọ ni ugo na akọ de akọ ni na ta de na o ye madam efunu mi na me ko twa efunu ma no mi de efunu ma no kra o so ompe e no ja no wa efunu e den na wo che bi ma no e den na si ya che bi ma no se mi ko wale ami oni mi aye jima mi se mi ko wale aka ne ho a e den na mi di ma na asa na me ko akọ wale e na mi se ye nko na me ko twa efunu ma okay e na o ka kire mi se aha efunu ompe iti na mi ka kire se you e na mi di no ko ba bi no ho ade mi di no ko e na mi chef no me di dua sisi ho dua na me di si onye ma kasa ahafo mi ko oho na odi ko show ma mi kura mi ka kire se mi pe no nti mi pe di e be fie na nu ona kire onu de di odi ba ma mi ana odi ama mi wa kasa odi baby ma mi ma kasa mi pe me ma de na me se ye ko na me ko twa na fu ma no o ka kire mi se charge ho no ompe eye knafo de na wa ma ka da wa kasa oho na mi si mi pe oho na mi si mi pe ye ko afo no na me di dua esisi ho na mi si mi pe na se ho de on fa ma mi eye wo dia na o ka kire mi se e wo afo no mu a o ka kire mi se ompe iti mi gina afo no mu na o ko ja mi ye nsisi flower mu di dua na esisi dua na me di sisi na de bi dua no kwa oyi mada flower no di flower kan be bisa no flower color be flower no sa dua bi a we bia wa kokoo mu enu na odi asisi ni na ye flower na me say color be green yo na te asase anya media na madua flower afem obua nti won te share no so da bi onu ko di kan ko ni de mu ko na mu ba onu ko di kan aben na asase mo aben mo say nya mo de yo bi dia na ne be den ni ache aben asase no ye obi dia but aben no dia mi na me dua o so say o jim pata na o de aben bi be kan ho ananya sa na o kan mini na ye nti wo pe aben so bi na ne be den ni ache aben no so asen ko efum ko dua bi o so asen nani na mu bisa de mi nti wa se o bisa mi mi bisa question na me to mi sha se mi ni be ma na ti wo na ye ji abe phone we e na ye di adu abe e na de o bisa mi se mi suan se on kai de oso ai mi ni nya na su akọ ye ko du ai me da se be se wa da ma ni na ye juma afi na o bisa se u di akoko ahi u di asen and o kan ye date o se na pe so obu ni o pe so obu kwase date aware ba ware biem me de me nya awale unja ya ware but so no so shot eti a wo tete na o say me na o be bie wa no aka che se we jade no wa be tete na no no asesa ne niama ayiko enya tete na de tete no enye sa obua tete madam akuma na ewo mi no sa akuma no bi wo no a aka bi anti yen kan o akuma na ye de hin de no ni de ya ti de de ni de no ye akokọ de ni de ni akokọ de achi akuma na ti sei bibi kakra bi a na okọ na achi de no so ye de onu de bibi kan kra enfa ne ho no abutu wo bo na wote na onu o sori a o se mi na me ye mo mu ye no operation no onu na ekriti ma ne ho o da bi se ya wo mu asem ewadi ko wo na se doctor se hwe so se mi na me ye but onu mu na ekriti ma ne ho e de no ekriti operation ma no emra me ne no wo ho no papa bi wale mienu ni oni ni re panyi ni wo ho e na obefa second wife kan e na second first wife no
otontama bi wa pochi bi ho na onu se onu ne koka ye o se enye onu but woman no so say kitwa no say onu na ebe ka kire ni say papa na tontama ma panyin no ena ya asem o mu fura asem no sa da na ye seke bono nyi onyim ena okoka wo ho say onkan it is okan say okowa ye nye no operation wa na oka say okowa ye nye operation Nikanda. Oka asem no eto onu ti mika kire mi bra say asem no o so wonka ena wa bo ne hu dua ntimi nko sa wo no be wo no ena e starting operation ena e start ye twa no me ensa no aha yo enche bia ye be fa ye calls no na ye de nkomo no be sia ba ma ne de o se o de nkope na ware oba no so se aware no ye de to de tache ma so kra na obeyi ato atwene wa bre 2 years ni atete ni e hawo no ontimi enware bio eti ni ye be fa madwen kire na ye pie akwa abonten na ye de nkomo no ato aso e wo ho na ya ma ye panel members no ebeba no mo so de omadwen kire e de aba na ansa na panel members no ebeba no ye sign the eye enkai boy FM say ye nua be bright asante abeye ono ye ne ye adwuma e wo Akoma FM he ya ne papa ene da for Mr Kingsley Akwesi abeye ye tai friend ofo nana oti ase no sa nana ye friend no we free mu na wotweda no eye nne sabre ya ye kase ya na wotweda no egusu a ekoso enti ye to nsa e de afra adofo eye bright asante abeye na adofo nyina se ye mbeja no na onye ne papa no na wotweda ye damase ye beko ye nua Peggy ho Peggy Aunty Bea enra baby I try defense ne fire no won say si form Aunty Bea kitwa ma men say si form o be si form eh oba na wo kwan se akokọ no o Debbie etu hwa ide na wo fie ho wei I say Russia ni Ukraine war Debbie oba say dem mam ne ma kwan ware no o sa oni abotre kete when sam na wo kan wo o ye right and then fa say dia twi no so wonte e ho de metena se but abotre pa se onya abotre oni bi oba se wuntimi ne be mantena okay be mane ya chechede se de o kan e na eye de se nsuo ta poncheni a woje wo eye de be ma wuntimi ne wontena oni abotre ni wo hura se chen ni wo hura se boin ni wo hura se chen aden o sha se fie nra wo ma be ma ne wo nto na kakra da mpo na wakofo oba akra na se bia wo pe o chefa wo ba yegusu a ye ka obaji atum so wonye ntum tweye be ma ne kasa na wo twa na no o da bi ni suban se de enti wo se enra be ma ne kasa no o kasa oba ni mu ade we ye che se o mu ade a wo mu ade okay enye se bufu like ni na oni aboto o mu ade okay we wo de se kwa hemfie wo de bem se de wo bedi fo okay odi ko police station wodi bem sa de wo bedi fo oni abotre okay onim de we yesi kasa che be ma okay very bad okay very bad enya kra na o sha be ma no so ne hon nkikaye bi nkoyie ewo ne kasaye mu anasa ono so kohia oba bi 2 years ye na ensesan ya be fi ono de be ma ne de ompe oba no ompe e bai bi no de bi na be ma wo ye aduane etiti gu chensim se de ote dining hall no secondary school dining hall woodie ne one ladder de ompe no de chef fridge se oba no kwa na nye no oni suban a na wo ma na waje fridge ni TV ne from so omo nko me dem ne nko TV ana ono no yana je se ompe oba ndada enti the best way ni se we so omo tumi ntina dan ba kom e wo se ye che ejapade no obia eje ne no oba no ye cha oba ne be den atena fie ho e ho na me problem no one because say ye che kra na still if you want na mo sign ababa enye say bia ye de sika koche dan ni mu na oba na fafa na se be ma ne wo sika na ye value no obetimi akwakoye bi o ba bi dia ma oba na okay enye sa asusu a oba no so wo sika onu susu en value be ma ne dan na ya che no na be ma ne mfa na so ndwie nko because oba we don't even be ma ne ntan be bi fa ye chakra fie ho no mu ntimi oni abotre ensem ha yo reverend pacho woko there the road is already clear. The road is already clear. Terms and the bebechi. Because of time. Because of time, no crazy. And say kakra me pesa me kana say. On say de bia meka. Ye wa ware ahodo me ensa. Ye wa ware a eyi nipa ana ahihye. Ene ye wa ware a bonsam ana ahihye. Ene ye wa ware a erade ana ahihye.
but wo hwe sa enuanom aware ya ekoso idia we nipa de ni bia because entiase bia ni bia ana me hu no se oba no wabɔ no homoden from ahyase no but ni suba ne ye no eno na ema bema no adwane afri ne nchen because ade a me life mempe ne se bia oba me no anya problem ne bia as problem na me no anya no e bia waka wo de awie me ka me de o mma me kwan ma me nka unza asem ni nyina no de start free oba no so o start free oba no so oba na kasa no be ma na nka one word kra but be ma na de ba ye no wa ma be ma na kwan ama be ma no ankasa oba we o katawere oba we problem oba we o ya desoa o ye wa ware ni bi wo ha nipa ni bi wo ha enya ware no ware o e ya desoa ana okofa to no so eti medie madwen ye me se aha yengu aware ye ntwa aware mbeta aware we die confusion aware ya nhwe ya adako obi de second bi twitwa no young because oba no ni suban ne ye no ene se di osi behave no ene se di okekam se di obubom no obubom sa na misuro oba wo ne be mate wow Bible say mamumre mo ho ase ema mema na mema nso yenya domamo na oba se be makura no aye wura na wapra e de akogu be ma ne dan ano oba beni so se be ma na no nsu onto ne rubber ntwene wanom ne nsu a de be ma be ma na tima do se bia wa mistake na se bia fridge ne kura no oje wa anye ne kwan papa mu a wo no odo ne ahobrase mu no de wo beye no ene be ma fridge no wasa tam de abrew but wo kro ya no by fridge na wonu munsu owie ye no wa pra de ball no agu no kwan no oba we me anka me ja no nka che oh no kra ba kope wi aso be twa toro no ahurihuri no kana kre ne gina fa ako ana wasem wa wo se kompo be do sa ade na kran so ye sa ade dada yo reverend here Apai life ye da say enche bia ye be fa ye calls no na Queen Sabi na Papa J enso eba betna so se ya no mo nso e de omo nkomo no e de aba na ansa na no ye de tro number e fa to ho e ma ye na omo so kasa wie ya na ye fa ye calls no 0243114497 0243114497 032249803 enche bia Queen Sabi ene Papa J kasa wie ya na ye fa calls no Queen wudi bim ya wo ho no ya dear radio chiache ya free bibi spirit of discernment that's right okay me hu na wo kasa me show sa me timi hu suban ya wuduti okay me ka obi be ka say me hu le bi kwa yen kan say me poase but within 2-3 days sasu ebe dedi me nipa na frame say hey o kan yo okay I'm say no amete ya am shama me ni di yes na me hwa maami di na me instinct make kasa de because nin sama oka no oye oba oye too bold okay so wotimi de ntro to ni paso we san krofo ni bia so wotie ni kunu kasa wo si okoka obi ho asem oye mana wo mu wura krofo fie ensema wo kro mu ho nyina abodi kotodwom woni pagi fie asem woni we si wo temo si jai na mo ho waka wo yesa ma ni bia na sa wo ba so de ne kwa aware a fie wetimi yu ni megu abonte abra wo adwuma ni afo se faka be fa wo niema wo gira koka be ka na susuan paasa wo ba aware be ma metia na me ra ho me kan se krasi ni bia efin bi eno wa no shekrati ni hwe be ma nyamede na dwom kama a wodi ni na nipa ni mo nyam ba wo so anopa ba ye nyina wasere ni bia be ma ni be ma na ba ko no wa nkoye hwio sa obaba me dey kan babu mupurani ayi niema nyina kwa abonta I am the proof of to me Sabi me na me ka kire wo because obetimi oba obetimi akum okay be ma ne ka so ye twa ne tawula no ni mi elu nete wo mentumi nya wan na ye na even kra wo twa tawula no se mahatam tawula na mba na etwa kakra bia me fam yare bie onzo se kokra from kro dia ko wura ne dem ente ni ye bia wo ye na ma be ma na dwane akoyifo no so ya tete ho ye ne di mema ni ti ye tete ho wo ba ne sew ne ye so agye ne ba e ho na ado nso nsa be ka ne bie wa metom so okunu mu a pe ba bi fa because nsa nka ne bie meto nyina me tete enti wo de twentwam okunu wo to me na so a na ado nsa amna mi de ho twɛn no se wo ba bi aso ne mu kɔhɛ
ti say dress ne de oye ne ho ebo ne babe tete aduane ma won san ka ne biem sister e ma ye nhye obey wo den dodo oba enye sa me misro mi kukura fari mi kuno me ne kasa be pa cho ne dikan enti se ne wo kasa wo ma be ma ne kwan ne ade no e hampo nie eye me nwanwa obo no bebo ni bi oba e wo so okofom e wo so okofom enye se be ma no so akonya oba foforo ntine bia wo ye na kaya bia ma oba na be kasa wa wo twempena da bia se no no wo enti be ma papa say send you what you do ka 19 years no enti oni obi anka wo be yo mayen kan okure mema ye mema sa ne nyame bo wo mo obetimi atrase nansa onya wo ba na ne ho pre ne yeso ema na setokrom enye da na ka ne ho etam kra ba afi bibi hawa won tinka bia wo ba mema de odanya ne ya na ejina ho etutumi fa ho ntoto no what can plenty there be we o betimi awe jayo no betimi atene fie ho o say o si o jai no jidan ni bi no ne be ba na atene fie ho eya na maybe o nyai no nkwa abonten ni enkoso so de te se de akokọ soso aburo oba de o kura na yepa wo se wuni nyansa obi mo ho ka no obete ha no yi ni die free because o moka ni eja wo o ka ho no a no wa twen de obesan abefa wo abo watrase e ho no na ebehwe papa J Aunty Bea. Uni pegi me say na obe wa ba mo sense form. Me sense form. Ujina be bia ujina. Yeah, me sense form because say answer na men kese be siniti ase na we dey asase aka chere. Ye musa ye won say oba no ebrebe no sha say order sazuban we yedi. Oni be man sha I don't think say beginning no say na tia anka bia wankwanko ye no ho ade. And the be man aye no ene bia ma oba no so suban we ni dead this time. Okay. Because ye tia nyina no menyi ni say waware na unukuti kama wetima koso okakofo ba foforo de naba na still na also you okay muntam ye kama na ukuru so okofo ba foforo ba wo se Matthias kofa ne bra obi ene wo be fa easy sa ba bebi aduru no nyama akọ ba ne mu no ena ma order suba we edi se bema oyiri bebu a ejina wo so o mu so a ejina wo so miti o mo no communication bi ba se oba ne ekobusa question bi se ukunu wu a ede na wunya ena bema no so obeku ni yere de nkode beji sikaduru mo se ama we hu se adwumboni wo wetirim we so adwumboni wo wetirim to mo mienu se o mo na mo ni na obi asuro ni oya suro oya eti baby a aware ne do this time no edin Aunty Bea edin aware we enya de betimi asiesie e ma na ye enye edin because communication na akono oba ne hu se bema no wadwumboni bi efa no ho bema no hu se oba no wadwumboni fa no because bema na kware ena oba no bema no se makwa kware o miri ma ware fufure ehu no wo mumienu nyina mu what you say enti ama ebuo pa efe no buo pa de ebi ni ho enti mi ma na oba fufure no aba ware mu no me pese mu se oni akukudo de na obirika e say onye very careful hwan ho bema na ne kura because odi kura don't onti fie wa bi there be onti wo onyambae and onye very careful okay oni na wo awo no edemes wa ware na because oba oni na wo de on pana oni ne nwo and this time so like I don't have a problem when you there aba but so onya kukudro de a on pe mirika ebe na me say hwan ho oba no ne penyi no okay because oyobi de ne den pa ne den so anye very careful ahwe bedum rebi no edin sem bebe na ebe de ebeba enti the thing is yema asumwemra omuntem because obara say anya ade obetena ware na sibiom be man nti ase ne do deserve no onfa nko no onya ne peace na omie no betimi atena fie because obara de osi fie ho lalai onto queen oba no pebe ma no but no se be ma ne pe no na wode on say ma ye wo sa de yes so for be so obi ankofa ne problem ra obi ba afia na otam ne yiri si pa mu na ode ne si akonkon onim se bi ode ne ye na no obi si anabonte na so na ne de oye wo se me so for say obi anfa ne problem mra that's so e ma no obetwe ye problem ama de pacho ye be fa ti mo hwa ye na mo tie ye na number obe frɛ e 0243114497 0322498035 now ni welcome good afternoon pacho di good afternoon pacho di pacho se de Khadija Aguma
Gadija pacha yetio. What can say for him? Yo. Your bani and only have the three. Okay. The Biana in a okay. I thought that be a better never say which cannot Akoma job, but over class as I can. Just come here, bring a party or money, no, the no. Somebody I tell you the fresh and now we be the way. But I said before the same to me as she. Me Pacho. Only have the three. Yeah, that's it. Good afternoon, Pacho. Dini baby Alcasefi. Good afternoon, Pacho. Your friend is the Katafi Mamu Bietio. Pacho. First of all, it's a new penny of massive and massive Gamila or Sister Mountain. You know what it is. Pacho Yetio. You can say, yeah, but the hour didn't hear. I said, yeah, maybe already. Yeah, Good afternoon, Pacho D. Good afternoon. If Pacho D, baby, Alcasefi. What are bless? Bless, Pacho Yetio. What are bless? Bless, Pacho, and Tio who TV na so reduce TV volume no why. Okay. Abani there, I can saw Nabu Trekakra. Okay. Because Bemani there, Bema. And sometimes you know about the penny was fine. I'll be here to the man and the man better. Okay. Sometimes oh, you never been a Bemanu, you never been officer near Bemana and wrong at two super year the car. Sometimes not. Obarona akotia gusu. Yo, yeah, that's a bless. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me Pacho Dini baby Alcasefi. Friend mad for the Kiko Unquetia. Me Pacho Peja Wano Kakra. Friend mad for the Kiko Unquetia. Me Pacho yo yetio. Oh, but when I went to work here, I see for my ben. Okay. I went to work here. You. Yeah, that's it. Hello. Good afternoon. Pacho Dini baby Alcasefi. Good afternoon. Your family, Anan. Anan, yeah. Make a selfie sodro. Yo, Pacho Yeteo. Melody the ammonia the hopa. Bakaka mechanics or bano, Yabutre. Okay. Your sense, then the sequence of Bamba Crano, won't be worried a being Cadero. We depend upon a bano, Subaya, woman, Bemanity. The eminence a man acquirements or with a sick number warrior, then they sequire. But this year, the show ban a Casa or Casa Beman, and to Obani Abutre. That's it. Me Pacho, you and Nania, that's a pa. Good afternoon, Pacho Dini baby Alcasefi. Within the place, we can see Sugar Dancing. Me Pacho Yetio, Prince. We will think of the with the animal blogger. And then the unit will pay me over your body nearby. Hey, I saw. No way, we can share that. We are the new here. And the beginning, I will tell them. And I have about where from you. What's the very market to raise a although Madame didn't go. It didn't go to police station where we couldn't go. Why don't you with the Papa? Hello, good afternoon. Good afternoon. Me Pacho did me Alcasefi. Because if Nana Kwamra. Pacho from na wahemfa. Ofum krom na wahemfa. Ofori krom. Pacho. Okay. Omari ya busekuna. Okay. Omari ya busekuna. Oya buteno obowa because now we nai. Oje. Oja no baba busekuna. Oso ya busekuna no ole. Oya busekuna oya Me Pacho you, Nana Yedasipa. Hello, good afternoon. Hello, Mamie. 1937, eh? 1937, eh? Aye. I'm trying to do a butcher. Aye, it's you.
Akoma fan for na tia. Ye jomu so. Na don pesa me kan say. Oda no omana ni na so. Okay. Ben so kan say ni. Ye say o power area dika. Na power area dika so asi o mu ni say. Ye bebi wa. Anya wo bo afwa. Many people want me to know that I'm Akoma here. If you are from my house, you know what there. Nakayan cat, Nancy, and Lana and Rambo. That's all I so. If you always share a few question, the more of a fast and be the bar, and no one can study the day in some Palau. Yedase. Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho family from the office woman. Rate and Pacho yetio. Obama found them. Okay. No, Oko Bemano. Only my business. Not on the church, all on the church, all fashion. You. No more Bemano, business, Obama, Quaco family. Na Bemano, na business. Me Pacho you, Yedase. No, that. You. Hello, good afternoon, Pacho D. Nikwa baby Alcasefi. Me Pacho, me de Frank Mkatati kufodi asukore. Frank, Pacho yetio. Muprogram na mpete me friend na me sa kamo. Yedase. Obana na waso onya botre mami. Ensemu dia yana yetu ati so na mfisi dia na sema ya bogu. Yiti oba ite si ya da monim si ya no. Ebi ami so monim si ya oba ne be mani oba ne hye dem si ya na. Oba no aba no ho se obeto ja wade na me so bi tu ni pa ni chew. We awdi ba ni dia wo ku dia ni so obeto bi. O jina so se wo ja ware. E many 3 days oba no sa ba no de fana yi di bra ni che. Ono dia ware ni dia waso o ja nko dia ono dia ja no o ja. Obejai. Itinu obano onya mutre. Okay. Onya mutre. Itinu program na yam to bi mi pese mi frem mutre ni share ben itinu. Ye wi the number ni betu dwa na wasan ya frɛ na ni producer se di nkomo why. Yeah, I say me wo how be my friend captain Suma no na bi atunu mu so no. Yo, Pacho, tie natural preku why? Tie natural ni preku. 0530. Never, you know. 0530. 050. 0530. 0530. Aye. 507. 507. 849. 849. Aye, ye wie ya na wa frɛ why? Okay, 050. There be 0530. 0530. 507. 507. 849. 849. Pacho ai. You. No pacho yo mati da. Ya da papa nyame chao. Kafra ya mwejina so ache. Hello, good afternoon. Hello. Me pacho din baby Alcasefi. Aya, me kasatri dem go crew my friend please. No. From please. Ya da say. Yetiu. Yo. Because and now ana kata. Pacho Alcasa yetiu. Yeah. But I didn't say Obano. Now some year do. Now the papa now so it's openly captive smart. Now the mapa yes. Yo, yeah, that's Obano I know correct. So Bambano, how much if you know how much if you are. I said my best say to you. Okay. Obano na on fair na di ko na Sudan. I can't in the country be management go see. They are see. The friend is Sakatu. Yeah, for say. The friend is Sakatu, the local friend please. Yo, yeah, that's a pa so tie. Sakatu. Sakatu. What Me wa fei. What was you? Me wa fei. No. What for no?
Yeah, no party, I just want to hear who are making them if you attempt to go. Dialogue, to hear. You. Yeah, what was it? Me wafa. Yeah, Wabano. When you were here, we so meet him. So, maybe of a quarter originally did I say, this is the and you don't do cry. Wabano, one of them, we say, and we are trying to cry. Okay. Yes, family. Hello. Hello. Pacho, good afternoon. Udini baby Akasefi. Good afternoon. Pacho from Evans, because Evans, Pacho Yetio. Yeah, that's a power type frame. Yetio. Mami, about you dear. Hey, dear. No brother, come on, can say, Obama. Tama mo start beginning answer on sesa na say no answer. But me say say Obama can be say. Obama that's also ban it, you know. Obama can say me can say first na mama wale wo no. Ana na wo sa. Na wale wo so na wo to aso ana. Intini jide say ana second Obama so to make a car obi obi awale ni no. Seba Obama na tontuma Akoma baba ko na we na sama ho. Oja wo fi kaka bi o soja to bi fi na to so bi asan so bi bia na bia bi nya no ono so ba na pedua bo le se na no adaro ma so si o ja wa de akwa hwe na egu kroma ono power no do so esiro no na ndaka ho Survivors, Jamie had wet last year. Very sure when you saw a free. Yeah, for commercial break, a cry. Remember, say, name our any day. Family was second wife, our co warreno. And who come on a yellow, one shining mano, mano, one in na, or see, what's if it's the man or no one na 28 August. Or good dates no cry 28 August. I'm started telling you. No back on 28 August. Also, we try to sound yamming in our cry every day. What that baby for me pacho and come on the same city at Che Mukakra. And I'm going to come on in. Say, also come for. Now, crown premiers and 9 or so show one lady party show man kakra TV awafa fridge awafa ko si with them chest and some no doso into wadaroma kakra usu ni fa ho no chiremu no mo mutie no so ento so chef an sene sitie okay mpacho you some dey you na me say you know ho okay na madam nyamienu oba dey o wale be ma na fe you scatter no cry who do go man okay but mama no on na no ever ba ewie Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumedie said ye the numbers no etu dwa no sa wo hwa ye na sa wo tie ye na wo how bi na opesa wo de bre na akwanya ewo ho sa wo be frɛ ye na ye no edi nkomo ne esuade efiri wasem no san said ye de beba he bia no ye tu ye hofo no bi so etie bia no no nso esua ade efiri mu na wa frɛ ye number 0530507849 na woni yen edi nkomo producers ebefa na ye no edi nkomo queen ye no ewie kra obai so bi tie ye no wo sa suban bia eden na obeka kire no me kamfoma ne se omre ne ho ase okay oba no matter what untimi ne be ma nyepe wo de fa ne se wo ye konse ni be ma krada bi obefi adidi atam ni ade no de ba but wudi ye minimum ma o mu kru bro asadwiam enso mbeba no o maduane si ho ebi oba kra no o san di wo ba na tem ka ho enso onfi no se maame nan dwen se mema gu abonten a obetie mi a mekasa kire ma nyina se mema papa wu abonten jendi obete wakoma atom wo mu do so ho pa eni wo mu abeya adwene ne akrante nkwan mu o ma bedi o mu ma akapre wo mu do mu gu street ni so na se papa so taking good care wo yare eso no na yare sa mema no eho odin
tis wenye ni kunu ya onya pade na omre ne oni dwuma bia o ade wo so ya ye kekese omre ne ho asema be ma no wenye ni kunu oni afutu obi aso timi ye din ma be ma no oni di na tem on train tram no bre ne ho ase a ne nsa ka ni kunu because be ma nye obi oye of ma pede of fabia yi wani da bia me kasa me mpo ba mete so say oba ntimi je mi kunu de okofa no uni no nyeno so ya na ya queen edi na ya meba bible he ne chese ma be ma ntimi ware mienu sister yen ka no kure ma ye ho so wo fama no wo fan kire wa empren kohwe tena wo ba bi wo ware ye we oba yo no da bia me kasa oba so wonim nyansa e wo so wonya one secret thing bia wo de ye be ma oba bia ntumi nye ni bi me pacha wate ase fa bibi wa create bibi to ne be ma ntamu a okwa abonte a wo hu bi nti wo ye ne hima forever on free won cheda either say ye dressing ye perfume papa ye aduane e de enkomo bi a won ne bebo wo betimi afre ne guy name bi kura na ma ye namfo ti wo kwa na wonte sa din ni bia wo betimi atonwom bibi a wo be me hu se na no video bi kunu free adwuma eba na wobuni mu sabuni mu be ma ne sesa na otuska gu ne so efe yensu ne ma bi ne nyai kasa awari asem te sentomago yensi hata abonten ma ebi kasa dodo papa j be me wasresa o achidi akoma e na oba ne de no so oyede akokohwe de ada bibi kana ai osiri nyina echi no e na ode mafia oba no oyede se de na osiri nyina echi no e na ode mafia oba e se ye kata so ke obi won mo a onibu mfu ontwe sika enye hwe aso nyema nketu abi no e chense de wato bomb kwa de abo so what you say konfuboni a watena yarefo ho ama konfuba bebeto no yenyi ni mu oba ni nyakura no ori na tena si fie wabobra wiase wabobra nyina o si fie what you say onya omuhwe no kura no sadi na timi akoso enti enu nku akeke no kura no mayen kondemo oba ni bebre na so oba ni sunu nso anu adin Aunty Bea se be mana bawo sawo yes so na she so na last year bepim sabre she so no be mu no so o kan sempa o but ni twini na ha o si kasa no ntino twini mante to be actions o de ka no e na mama mfo hu sa se na ni adia na bibisa be o hwenya ma be ma ne de ye no na e ho treatment ha no o de ma be ma no be ma no wo kasa no wo sere no o ye no wa ware de ya bakopa no de ya bakopa so no bi betina be fa na chi ya papa e bi twese ka bi botuo e bi hwe acid ebi hwe nso hie je ya pa no punishment bako wo mu ano no so no obate no ofa na chi ano le be mate no ofa na chi ya chen bibia didi oba ni ye ni nyina no de be ma na ye no ya che oba no yes wa fa na chi no oba bofra kwakwo wo edi entia e hu ya yes wo san ne na inso wona ada queen ya na mtatimunim ya na mama muni ya we at times situation bi na situation bi ede eba ba ni nyina peace nya hwehwe so oba ne beti ase ne be kasa no fi se o mikunu se ni se ne ba ye me no mati ase masa atena eno wo ho nemom so o sina kuma pi no hwe situation wa ko no so se ontimi ware bioma we ase ontimi force o bi se se etimi de abopogoko enso na no na so ne nom de ontimi force no so what you say it is a ban sade a yenti ase na oba ndi deserve no onya nemom se de owo akire na wawo na oba no onimrika ompa gukuduru oba na wo abehye chie se wudi America pe akukuduro ye be call reverence here apply life for any peggy na omonso e de omo final words e de ababa betu yanim e bra enche bia no na ye de dwumedie no eba ewieye yaka cham se dwumedie ye fe no akoma mu nsem eba so e wo Akoma FM 87.9 e free 12:30 ekopim no miensa edwada ekopim efiade bia na we fidie no eda ha Onia TV so fire from 12:30 honoma ekopim no miens 2:30 esan se 2:30 no e wo so omokofa dwumedie foforo na ye de yato so akopim se no miensa ebebo bibia bi e wo dwumedie mu ada ebesua de ada ebi wo ha ebesre ada ebi wo ha de ayise kan na ye eyi two edged etwa ha de ofata se yetwa ne ha no ne yetwa bibia bi ewo mu wo pese wo de wasemba
na yetu ye hofo na yesua de wo ma na wa frɛ ye number 0530 na oni yen edi enkomo Reverend Sia Apai Life. The road is clear. The road is clear. No shaking. No shaking. My God is Otokona. My God is Otokona. When he talks. When he talks. He does. He does. Etomose. Etomose. Etombo. Etombo bro. Etumuru. Etumuru. To that Samuel. To Samuel. Edeu. Edeu. De wani. De wani. Osode. Osode. Osowa. Osowa. And the road where the anya clear. The road is shaking. Road where the anya clear. Very easy. Hey. Hey, asemo. Hey, asem. Pa me say o baba ma sesa me di Beatrice. Me sure Beatrice and ye di say bi da. Come to we there. Katawere pa. Asem anana Papa J ka say bi oni on take chi kasa no. It's not the actions na dey kasa. We nye chi kasa asem. Apart from chi kasa. Oba ni behavior o behave wa ha no kra no enkoyi. Okay. So atase ye woni ma bi o wiase a emema bibre wo ho a wo munya stroke no ifri ma bi say yo emema bibre wo ho a wo munya accident no ifri ma bi say okay because oni oba bi te na ni suban te say na se bia bibi kra na ye wo abonten na obafie na otetew na de ahomtie pia wotimi kosia kwanhia so atase oba we ni suban no enkoyi because ne ye no a problem. Okay. Ana me hu no say wiase ye woni pa hodo mienu a omu bodua eye adwuma. Otiase so obi ye sofo a odomewa etimi ye adwuma nyamensa wo no so a ana honhom fin so ti obi mu na obodua nso etimi nya. So atiase na oba wotimi bodua ema na sa nya wo no ankasa no na kyesa sa oba no onkita honhom papa. Okay. Spiritual no enema bi nhye dan koyi. Okay. Because ne kasa no ene ne ye no ene ni suban no enkoyi na ni edin too much waye yi chase be man ye no ehri no gina no so be man ye on person be man chance be man ye on person be man akasa na me oba bi say no ye me anka medwane gya won nka che papa ye sofo da bi say futuo de wi ase no sofo ni betu ni ba no fo o say me sure papa ye sofo nso ne papa ye sofo na ne papa ye sofo na ne ba no ati suban we mu na che se watete na afiri ne mofrase otete ye kra ntete okay watete ya from ne mofrase okay. De esese wo betimi aye afa ne ba no ho efa ne ba ne suban ene ne ye bia no de esese wo ye bia no wa ye from ne mofrase anya adwuma okay. So atase eye adwuma Bible say kira bofra ne kwampa na onyina wanfiri ho enti kwampa pa na ye kira ne free ne mofrase no say eye adwuma anka onyini ye anka sa ne yemani nyina no anka eye adwuma but ye hwa acha say adedada no a Bible say so bi ebe hunu wanyame a wabaye abode foforo enema dada no etwam okay but we dey ye hunu say enema dada no eda so wo aha adwene enkoyi antino echna bet na say I met rade adom a am say ene yawada ntino memenda okay meye adwuma ewo eye airport runabout Kings International School and Kings College okay metena se from ho ahomache 5 o'clock na mapon eye awia 12 o'clock eho ana wade bia yera metime kire ba bia ewo obraso se wo ware na sa ware no kwan sia me kire wo ba bia ho kene wo woye adwuma bi na sa nye wadwuma no no a oba ho a ana me kire wadwuma ye bebo wi ase ye wadwuma hoduo bebre adwuma bi wo ha bia na ye wadwuma but ne bi etumi bi ana asore tie adwuma okay adwuma bi wo ho nso a na ye wadwuma na nya asase nyina na ye so adwuma enti wo ba ade edi so no erade nam me so ebeji wa free saade na nsem ti meton safro bibia se wo behumi a erade nam so be ma oje ne fa ho dia fa me number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life. Yeah, that's fine. Na ye di chia shunko e de ma amokom shell mo de
de bia say bo fidie no eda hwe ni internet so yasen ato ye nkra se ye fa nchia kese emfa wa mu se de bia mo de mo fidie no eto Akoma mo nkoso a na mo ntie yen Peggy Aunty Bea awafo emi bebe o mo te fire service ben ho de minjindi eno ba no me bad mi hia na se ha okoba o se krom hefe o ko fo ma ko ache o ma ko ache pa okay second word war Debbie oba akoko suban kakra na ntwie so a mu krama ye wo so a ho krama ya wo Debbie onde wa fam one bebre suban we die ye mfa nkwa aware ase enye depression achi no ebetimi ayesa but ekamia kwese sa no otie em se won titwi ni ye no abribia wona adwene se man kasa dindin de anase mama mani anye dene a wo yesa so wo de pambe ma okay ade aye pa ya ware asundwe nim marriage peace enim no eye dene be ma ne pon adwuma wo hu so wo kofie wo ta ye yesa etum ba bia agimfo girls no okwa wo mabiem ye dosu pa ho papa ye dosu papa etum ba bia agimfo no wo ya obeji sisi a onya botere okay onya botere okay mimi die minim so oye brefo oba a wotimi ni be matena 19 solid years empana twe 14 years enya sem ketwa and be man so nim say ne yiri very good enunti na after 14 years echi no otis ka koye ne ho ade ba metumi aka say eye tina be man tisi abontene no entisi ne de sister yi say ni ku no tisi dadawo na em say dem a 2 years baby bia wawura no baby awura no awo bebe ono a one ne nya yi ono so wasaje fridge akwakosi ni dem ono so wasaje tv akwakosi ni dem na ndede na wo so oye onhwe asidi ngune so ono nso hye na mo wo se wo ochina ni mu no so ankasa what I say no de ye no no okay me a me nku but sa wo betete ma me so mewe enu bi no de ye be ma ha omo de ye omo ofio no enti bebi omo tin dem say omo kro omo fie no kosi be fire service filling station because maintenance fire service station what I say because o ka say nyame hu say ye producer ebo na ni kire no so wontie suba we de hin fa pan na obetum de atena udi bem sa den ubedi fo but de make ne say adwuma waye no osefata say wo so mu chem na obia enya ne de say wo se be ma ne value no oton na okosi edan na obabi foforo ede ma oba na onye ne sama no say wo se be ma ne so tu ede kona oba no so tena fie a onye ne sama no na omo no muntimi ntina fie ho da bo muntimi ntina se ja ware no muntimi ntina se o muntimi ntina se we de obi ka na asem ye ja ide ade wo ye menhwe wo so de me so me ye menhwe da bi o muntimi oba no de we wo sitien o wa akoma nkasa oni abotre nti wo ntumi oba wa bombodin ne watena 19 years wa wo nkwara 9 atete o mama oba wo 17 years na se osombo ne suban de enye de nanso kakra wo sefata ne de ene ne ntempara na bilama ye nya ho pepes na oba ne nya ne de na obi ampere ba bi mema no nye slow but sure sa no tie sa odi for okay on say bema de ko bodwama na wo chena ne de nsa me nya de ne e mema ba ko no ko bodwama na wo chena na so peso de katashi ba we di ase maye okay asi maye ne dey ene ma ba mpanyifo animu a me nya te se de me yama nipa wo ti se no ye very wicked sir very wicked okay na otin bi wa no ka che oye se makowo abonte sa na ye ka no oh so wa wo so oka ni anka ni sa ni aka ni say Aunty Bea so oka no paso anka oba anka no bofu o se na mo hyedem na oka e bia o so friend phone so ka kire no na say a form of communication oh there be Aunty Bea our way they are not compatible o mutimi ntina obi anko ne baby sometimes they be am say live to live 87.9 Kumasi LL what I say live to live ade bi amfa ni gemre obia ye ntwe hu dare bebrebe entempara no watwa so no obi akọ obi afri ni nyankopon so ba no na wonim so ba be hye obi a wasase so okay aha ye ba se beji ye ni nti ade na wo se de bi arewo wo so obi apɛ ne ba bi fa no obi atan baby period yo etiefo eye akoba mu nsam dwumadi eche sai sam de bi wa na ya arewo sam nanso na ye de asere
na ye ba bo de nwom ba ko bi na o de acheche de re che se pressure na o de ma ye wase ho na suro ha sei no o de sa pressure de ma ye no esi ye ma nwom ba ko bi na o fa de nya ko ba tie so onyi we fidie de ye ba se ya sima ba ko pe